with the man of God. The God of heaven will minister to the man of God. From henceforth and forever, the presence of God will be with the man of God every moment of life in Jesus' name. As the Lord was with Moses, he will be with him. All our ministers, all our pastors, all those who will minister in this place, throughout this program, the hand of the Lord will be upon them. Let's raise them up unto the Lord. Let's pray. The God of heaven will minister upon them. The promise of the Bible concerning being with Moses, and we see the emphasis and the testimony. The same will be the portion of the man of God. Even more than ever before. Miracle, power, option, manifesting through his ministry. And all the ministers, let's pray that the Lord will move in a mighty way. E wa ko yepe nkonchi le fiensia a do yepe aside mia dometo de sia de jito mia benu no la oji mina mia dogbera yigbedodoraji be maune de yepe nu sen sofia yepe adede popo pe nu sen yepe gadede pe nu sen yepe nu sen be wa yodo yepe amisisi ke to jipo ne didi de maupe mia pe pastor ji ne didi de miape pastor kata dolo kata ji eye esiwa no do wom so kaka judopo monya kaka pe josopea so ide kika be kona de sia de mea ele be nusen ne demegbe na doa nusen ne demegbe na doa eye nusen ne kaka eye wa de gamia dometo de sia de minami adogbera bena nyati sia nyati adogbaple nusen nyati sia nyati adogbaple achekpapa adogbaple amisisi minami acho miabe pastor aso de asimena mawu be fiesia mawu ne de yepe nusen fia to yepe dolaji ne de yepe nusen fia to yepe amesiaminaji minami aso do mawu penkume apeto mi so miabe klola miabe pastor so do nkume no gbakli eye na do nusen eye na do nusen to gbera bena mawu pe asi ne dezon nusen to to miabe pastor pa gbeji le Yesu penko mi na mia do gbera mia yo apeto penko eye na do gbera be apeto ne dezon nusen to eye wa ko ye penko kokwelanti eye wa ko ye penko nti eye apeto penkonchi nako eye wakafu apeto penko minamia tue agbrede maupe asiome dola ukata mopa sine noji mope asine noji le Yesu penko memie dokpedale amen. Le Matthieu ta andrelia me mahli choku ku andrelia se nyiliaji ebe mi bia eye wanami mahlin ebe mi bia eye wanami mi ji eye mi akpo mi pohwa eye wa vuinami ela bena amesi bia anula ehwanu eye amesi ji anula ekpo anu eye amesi poahwola wo vunene amen le fiensia enu de kape ike anye mohenu na mi anye be na mi gbegbe dodora na mi egbe apeto apenko yoyoa ye ko la anye mohenu na mi vo afiensia mi ado gbera be na hihia pe kon eneme te pesia te fe inele jijisia jiji ike le me o ejrosia jro ike le me o kuhisia kuhi ike le jio eyi anye sia benari na ton asi kuhima na apeto atutututu alebena apetoa ne wa de kuhimajo eye esi maupe amea maupe amesiamina alia ataro ajia a mawu ne wa dezon agbome obe bia eye wa now dodo nuka dim nelele dodo ya mu eye ne va dodo ya me eye ne le kplo dodo adoade nuka tutu dim nelo blona apeto abe apeto ehia ya yele agbenyeme kuhi ya wele agbenyeme nyesi blena petoa jiji le mewa ejro ile mewa nu jiji ke le mo ebe pohwa e wa buina o obe ji apeto aponu kume ebe yo apeto aponko eye na do gbeda le fiensia
eye aƒetɔa aɖo to wò gbedodoɖa. Nu ke nye taɖodzinu ke le asiwo yi ne le to ɖom ɖoɖo ya o. Didi ka tututu ye le me o. Ehiãwo kawo le agbo me o. Mekpɔkpɔ ke le asiwo. Nu ka dim le tututu be Mawu ne wɔ na yo. Fiesi ya enye fiesiwo tɔxɛ ɖe. Eye nasɔ hiãmawo katã sɔ ɖo ŋkume na aƒetɔa ɖeka. Eye nagblɔ na aƒetɔa gblɔ nɛ la. Ehiã yiwo le agbo mea. Fi yiwo ehiãmawo lea. Gblɔ na aƒetɔa tutututu. Gblɔ nɛ. Mebe gblɔ to asi nua nɛ tutututu. Eye aƒetɔa awɔ moyan ɖe na o. Eye aƒetɔa ƒe ŋkɔ ŋuti akɔ le fiesi ya. Ebe bia eye woana o. Ebe dzi eye nakpɔ. Ebe ƒoʋua eye woaʋui na o. De ne le gbea dom ɖa via. De ne le dziwo kakam ɖe Mawu ƒe ŋkumea. De ne le aƒetɔa ƒe ŋkɔ yɔma. Teƒe sia teƒe ne le. Le xixia me godoo. Tsɔ wo dzidziwo sɔ de Mawu si me. Eye nagblɔ na aƒetɔa nu yi dim ne le tututu. Be aƒetɔa ne wɔ na ya. Sɔ ɖo yeƒe ŋkume. Bie. Sɔ ɖo yeƒe ŋkume. Eye nagblɔ na aƒetɔa mebe wòle wo gbedodoɖa mea. Tɔ asi nu yi dim ne le tututua na aƒetɔa. Tɔ asi nua na aƒetɔa le Yesaya ƒe agbalẽta 49. Kpukpui 29 egblɔ bena. Bring forth your strong reasons. Says the King of Jacob. Ebe Commit yourself into God's eye hand. edze Yehowa nu Set be your destiny before wade the Lord tonight. ganyenye. Ebe do gbeɖa na aƒetɔa. Gblɔ na aƒetɔa be aƒetɔ kuxi yawoe le dzinye. Ehiã yawoe le dzinye. Meva elabena mehiã be naɖe zɔ le agbenye me. Aƒetɔ mele dzi be ɖe naɖe zɔ le agbenye. Aƒetɔ meva ɖe be ɖe naka asi agbenye ŋuti. Medzi be na ɖe kuxi ya yi ke le agbenye mea naɖe ɖa. Eye fiesi ya aƒetɔa aɖo wo gbedodoɖa ŋuti. Aɖo go wo hiãhiã. Eye kuxi sia kuxi le agbo mea aɖɔe ɖo adra nu sia nu ɖo. Mawu ƒe amea le teƒe ya. Mawu ƒe amesiamina ele teƒe ya. Eye fiesi ya nusẽ ado. Mawu ƒe amenuƒeƒe ado go. Eye wòadze ɖe ame sia ame dzi. Eye Mawu ƒe asi anɔ ame sia ame dzi. Eye esime Mawu ƒe amea pastor anɔ Mawu ƒe nya gblɔm na mía. Nu sia nu age ɖe yeƒe ɖoƒe. Nu sia nu anɔ ɖoɖoa me. Eye nasɔ hiãwo katã ɖo yeƒe ŋkume. Gblɔ ne aƒetɔa. Gblɔ ne dzidzi kawoe le mewò. Hiã kawoe le agbo me. Mekpɔkpɔ ke le mewò. Nu ke nye numɔwo ye le dzro nu vevie. Gblɔ ne aƒetɔa be aƒetɔ ehiã nyewo nye si. Aƒetɔ hiã yiwo le agbenye mea woawoe nye si. Kuxi siawoe le agbenye me. Gblɔ ne to asi ne tututututu. Gblɔ na aƒetɔa enu tɔxɛ yi dim ne le tututu be aƒetɔa ne wɔ na ye. Eye ema nye mekpɔkpɔ yi ke le mewò ɖe. Gblɔ ne eye naxɔ ɖoŋti na dzidziwo. Le wo gbedodoɖa mea gblɔ ne tututututu. Dzidzi yiwo le mewòa gblɔ ne tututu. Gblɔ na aƒetɔa. Gblɔ kuxiwo, agbawo, xaxawo. Gblɔ wo ne. Gblɔ xaxawo ƒe nya ne. Aƒetɔa ele afi ya fiesi ya. Eye aɖo to wo gbedodoɖa. Ayɔ dɔ wo ŋutilã. Aɖo gbedodoɖa alo kuxi yiwo katã le agbo me ana wo nuɖoɖo. Mayɔe dzodzro o. Ehiãwo akpɔ nuɖoɖo. Eye egblɔ bena ŋkɔ bia. Ne le bia eye woana o. Ebe ƒoʋua eye woaʋuʋɔtrɔa na o. Le fiesi woe. Gblɔ na aƒetɔa. Enu mawo yi ke nye dzidzi le mewòa. Gblɔ ne enu yiwo dzim ne le be Mawu ne wɔ na ya. Gblɔ ne eye aƒetɔa awɔe na o. Le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Amen. Ne miedo ne le do gbe ɖa le ɖo la ɖo kaka ɖe dzi be Mawu le tɔ na ye. Eye ne Mawu ƒe amea Mawu ƒe amesiamina edo gbe ɖa. Ele bena kaka ɖe dzi ne nɔmɔ bena ɖe. Enu yiwo wo gblɔa esu esi. Lekeke anye nyati enu yiwo katã dogo. Na bena ɖe ne yi ɖe edziwo me. Eye ne le lele do gbe ɖa. Xɔ Mawu dzi se. Le Yeremia ƒe agbalẽta 30 kpukpui 3 maxle. Ebe yɔm
ekema matona wo eye madenuga kakosio menya ola afia wo Tonight, le fiancia you will experience miracle. le jawo nukunu penu metoto na wo amlima penu metoto na wo gadede penu metoto na wo dede kpakpa penu metoto eye donti na kuhi de sia de yokata ne drova tepea na wo yo pe donti penu metoto le Yesu pen come eglobe na yom ekema matona wo eye madenuga kakosio menya ola afia wo That's the declaration of the ema enye word of God. maupe nyape gbogbo maupe nyanya igbo maule nami ebenare ni ayue ne mi ayue atonami le jobu pe agbali ebe na yo eye matona wo Thou who hast ebe a desire, eye ne jiji de le mewo desire to the wo- Jiji- to the works of thy jiji hand. na wo asinu do wo enu ye o katanye wo jijire aso asio to nu maupe nu seme eye ne maupe amea pastor egede do me le kika godo me nukunu avame totro avame eye doyoyo avame eye nukunu enupepo nukunu ajoho maujise eye to maupe amea maupa mesiami na pe mau nyagbaglo melfiasia mau adezon le agbome kwese benane le yo maula mau atonao eye jipo pe mawa adezon le agbome le fiasia jiji o le mewa mau awenao le fiasia mau le jidudu nageu le fiasia mau adoto wo gbododorao eye jiji yo kata le mola mau awode dina le Yesu pe come egbenye yayira penu keke eye yayira ma tota o avai o chodo ko glode mau pe asiome eye na glo na apeto me va dolo wo yayira ma to tanye avai om egbe wo yayira o ma to tanye avai om dezon le agbenyeme wo nade nu ye yedele agbenyeme eye jipo pe mawa adezon le kuhiyo katane drova tepea mau adezon tepesia tepe miele le hihia godome chodo kio blode mope asime eye glona mope apeto nyenye silo wodo kio le pesosome sodo kio darebe ye sogbe be mau ne dezone pa gbeme be na mope nukunu ne dezone pe agbeme eye yepe chijaja ya yirape chijaja yepe nukunu pe chijaja yepe doyoyo pe chijaja ajade amesia mepe agbeme eye apeto elewoge Pray, dogbera pray, dogbera pray. mebe dogbera Commit yourself into God's chodo hand. kio glode mo pasiome The Lord is meeting your need tonight. apetoa ele dogo wo The kaka Lord is fiesia blessing you tonight. apetoa le yiraum le fiesia Tonight is fiesia another day. egbe yanke Another kebubu night yelo of power. nu sepe fie Another night ye of victory. jidudu pe Another night of fiesi blessing. yayira pe Another fiesi night of breakthrough. gbagbatome Another night nu the kogbe dede Lord eye is intervening fiesi in your- yike in the affairs of your apetoa life. adezon le And when God agbo is pe meeting the go needs de of siademe eye will not esime let mau down. anoko dom amebubuwa God ma will meet gble your wodi needs o also. mau adogo o hehia ha Tell the Lord, as I'm here, don't pass me by. blona apetɔ nyenye si Don't megato pass me ntsinyo o apetɔ megato ntsinyo o In le Jesus' Yesu name we pe kɔme mie do gbe pray. ɖa le Amen. amen Thank the Lord for answering your prayer. dakpe na apetɔ abe ɖo to wo gbedodo Believe ɖa God that xɔ tonight mawu dzi se bena fiesia the Lord is touching your life. apetɔa ele asi kam agbewo ŋuti In Jesus' le name Yesu we pe ŋkɔme mie do pray. gbe ɖa le Our Father, we worship your holy name. miatɔ mie We kaku adore you. wo ŋkɔ kɔkɔe la Because you are eye a mie mighty subɔ God. o elabena mawu nusẽtɔ ye nenye You are a mawu great nyuie ɖe God. nenye You are a God mawu of gã ye power. nenye nusẽƒe God, mawu we ye are nenye God. aƒetɔ And we mie pray va ɖo
eye mi As we egbe get dom da set bena for the program of esime today, mi egede Lord, egbe pe let dodo heaven be amea open unto us apeto in na be Jesus' jipo nu no name. pu de mi adi le Yesu pe Send nkome your blessing eye upon na everyone. do o ya ira de mi adometo de Use sia de chi the man na of God, ira ma pa mesiamina the servant, na ira pastor meet the needs of the osubola people. bena Globally tonight in wadoku Jesus' kihia me name. godo pe hia hia Touch kata everyone. eye wa na Touch kasi everyone. amesiamenchi At the point kasi of every amesiamenchi le yepe hia hia Glorify me yourself, Lord. ko on konti Honor apeto yourself today. na de bubudo ki And onti minister to the egbe needs ya of our lives. eye Father, we na pray na wodo that everyone that will le come here today amesiame ke va te they will pe ya not go back egbe pe empty-handed. agbe me amere ke ma jo will asi use gbalo the man of o God, your na servant, sa to pastor meet every need. nya pe amesi And mau as pe they minister to amesiamina us, eye we na have come to doko jubilate. amesiame pe hia We have come to eye le do glorify your egbe holy pe name. do apenu wa Thank you, Father, amesiame because you know ayo your fun answer. ple jijo miakɔ wɔn kɔntri akpena apɛtɔ ela apena le do to miaƒe gbedodoɖawo le Yesu ƒe ŋkɔme miedo gbe ɖa le amen. Worship you, Lord. We bless you, Lord. Thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness. For your love upon our lives. We are grateful, Lord. You've been so good to us. Thank you for all your miracles. Thank you, Lord, for your goodness. We say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. You're good. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, singing Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. Lift up your name. With our hearts full of praise. We exalt the Good to us.
mighty God, a faithful Lord. For all the blessings, all the miracles, we say thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are good. You are great. You are kind. You are merciful. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We say thank you. Thank you, Jesus.
worship you. Let me hear you say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Shout it loud and say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let me hear you say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. Who is ready to praise the Lord today? If you are ready, shout the louder, hallelujah! We're going to start by thanking the Lord for his mercies and the testimonies we've heard. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you, we thank you, we thank you. Thank you very much. Thank you so much, Lord Jesus. Everlasting Father. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Lord. We thank you, we thank you, we thank you. Thank you very much. Thank you so much, Lord Jesus. Everlasting Father. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, we thank you, we thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you for all the blessings. Thank you for the miracles. We worship you, Jesus. We are a chosen generation, called God to show its excellence. All I require for life God has given me. Hallelujah. A chosen generation, called God to show its excellence. All I require for life God has given me. Hallelujah.
Praise the Lord. Kafu kafu na mao. I say, Me glove. praise Wa the kafu Lord. mao. Tonight is a wonderful Fiesi a night. enye amlima And pe God fiesi. is going to Eye do marvelous mau things le in your life, nuku wage le in agbome. every situation Eye of le your nonome life sia today. nonome ke le agbome egbe a mau pe nu se le zondege la agbome. You know why? Le nyanu sita ya This is the third ela day bena egbe nye nkeke tonlia global du to crusade. pomo nyakaka na hihia me pe nkeke tonlia God the Father, mau fofola God the Son, mau vi and God the Holy kpakple Spirit mau gbɔgbɔ kɔkɔe wole afisia le woƒe ŋusẽ gã la me eye mele na wo kaka ɖe dzi be nu ɖeka pɛ yi ke ko hia be na wɔ abe ale ke Yosafat gblɔ na dukɔwo ene esime woyina aʋa wɔ ge akpe woƒe futɔwo le aʋa mea egblɔ na wo bena ɖe mixɔ Mawu nya Mawu la dzi se. Mixɔ aƒetɔ nya Mawu la dzi se eye mialike mixɔ yeƒe nyagblɔɖilawo dzi se eye eme anyo na mi eye aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ na Marta bena ɖe ebe ɖe nyemegblɔ na woa be ne le xɔ Mawu dzi se la nakpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe oa. Enu ɖeka pɛ ko na wɔa ye nye be naxɔe se ko ne le xɔe se ko nakpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ne natem axɔe se fiasi ya nukunu natsɔ ayi aƒe me. Gblɔ amen sese tɔ nam tsitre le wo afɔ dzi eye nado gbe ɖa xɔeseko eye naxɔ dzidzi wɔ aƒe nyuietɔ kekeakea naxɔe tso aƒetɔa gbɔ fiesi ya xɔese eye megavɔ̃ o woe axɔese ko fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me míekɔ wo ŋkɔ ŋuti míekafu wo elabe egbe nye ŋkeke nyuie yi ke nètsɔ na mí le ŋdikpadzia yayra ƒe tsi dza ɖe míaƒe ɖekakpuiwo kple ɖetugbuiwo dzi eye fiesi ya tɔxɛ ɖea le ɣea ƒe keklẽnua menyɔe bena le nuganuga wɔ ge ne le amlimanuwo wɔ ge eye nakɔ wo ŋkɔ ŋuti eye nade bubu wo nya ŋuti eye abe ale si míesɔ gbɔ le ŋkuwome kpakpakpama nenema míakpɔ wo ŋutikɔkɔe ɖeka le Yesu ƒe ŋkɔ me. O aƒetɔ ɖe wo ŋutikɔkɔe ɖe go fia mí eye naɖiɖi le ŋutikɔkɔe kple ŋusẽ me naɖiɖi le wo ŋusẽ la me naɖiɖi le wo ŋutikɔkɔe ƒe dɔmenyɔnyɔ me eye nayra ame sia me menyi be le lome teƒe ya ɖeɖe koe o voa le teƒe ɖe sia ɖe le xixia me godo medo gbe ɖa bena ɖe nukunu ƒe fiesi yenye fiesi ya le Mawu me ƒe dɔyɔyɔ Mawu me ƒe zɔɖeɖe le ame sia me ƒe agbe me eye kakaɖedzi dzimetɔtrɔ kple edziyiyi dɔyɔyɔ kple gaɖeɖe anɔ afi sia afi le Yesu ƒe ŋkɔ me ne le xɔesia gblɔ amen sesẽtɔ. Kpɔtɔ nɔ tsitrenu esi míadzi míaƒe adaha le míaƒe ɖoɖo gbalẽa ƒe akpa velia tso kaka si me Yesu ge ɖe edzinye me. Since Jesus came into my heart, I have light in my soul for which long I had sought. Since Jesus came into my heart, I have ceased from my wandering and going astray. Since Jesus came into my heart, and my sins, which were many, were all washed away. Since Jesus came into my heart, I shall go there to dwell in that city I know. Since Jesus came into my heart, and I'm happy, so happy, as onward I go. Since Jesus came into my heart, tonight Jesus is taking over your life. Since Jesus came into my heart, floods of joy over my soul, like the sea billows roll, since Jesus came into my heart.
And a louder amen. Amen. Global amen. Tudopo tuhihia megodope amen. This is the third day Egbenye nkeke tonlia na gadede wonuku to Kristo ji tudopo mo nyakaka kple pastor Dr. W.F. Kumuyi elevame le globe amen. Azomia yire apeto agbo le pedotora memia to pedale tukota maklen le psalmo pe agbaleta bla pepofe pipi bla fefo na yire apeto agbo na akpakple akpe dada na de akpe ne le yepenu sepe son de dada nous vont leur pe de kokota dono nukunu kaka yo mawulewo to yepe dolaji pastor to gbera eye na kafu apeto apenko mina mia kafu apeto apenko esi milese mia de agbena mawule nu yokata mawo le yi yovai le tudopo monya kaka yovai vo amen. Azon mia to gbera and hunger for salvation among the heathen. Dede pokpo tado jinu gbogbogbogbo Mateo pe agbale taton pipi adelia wayira amesio jojo nyenye kple tope ti kolo owumla elabena wawa dipona apeta le jibe ya yira amo ameyo ti edolo owum elebena mi ato gbera benare ju esiko ne tiamo eye edo ne wuwo mia dogbera kenu nera dogbera pevie le benare ti kone wulu po le wo pe dede kokota benare o ma ga poto ano wo pe potata wo pe ti data o meke o le Yesu pe nko me mi dogbera le na tem aglo amen gato nama mia yeti le pedoto dame bena mawu ne kpo nu blanu na mi abeju ko ene ne chom mia peji data o so kemi eye wa dagbe le khekhianchi me khlenu le chronique pe agbale felia tawi dandre ku inelia ebe ne nye juko sinu yo nye nkodo bobodo ke e o tinye nukume eye wo trocho wo peji data o mela ma sejo jipo eye ma chowo ponu fon ake eye ma dagbele wo pe anyegbanchi eya ta yide gbedodo daji bena mawu ne kponu blani na mia pe juko mawu ne kponu blani na mia pe juko amegbeto po mo kata na khihia godo eye ne chom mia pe ti dada okemi eye wa dagbele mia pe anyegbanchi ele ti dada ko gbegbele do dolele kata ne dagbele mia pe anyegbanchi do kenu na do gbera mejibe de tepesia tepe nelede kenu ne na dogbera le Yesu pen comme mi dogbera le mina mi ede gbedodo dachi bena mawu ne nyo mi aklola o ejuklola o le jukofofo me pe ne de macho nyenye nu fond de siadeda eye bena mawu mopon gbakple jime totro ple agbenono kokoe ne family jukosi ajuko me to judo po monya kakaya ji lododo wo ta bla pe podike ebe fia ope tila ele mope asime abeto sisiene eye apisi jurea afimaye wobine doda afima wo trone doda dogbera bena apeto ane tro amo peji bena wa woye pe lolonu mia pe tato mia pe plolauri futo amano samo maune ho peji maune pache de juklolao judonolao dogbera bena de maune kasiwo pe agbeo bena mawu ne kasi wo peji bena de o ma wo fon di tola pe ta dame susu fo wa wo mo pe lonu le Yesu pe nkan me mi to gbera le
Globe, amen. So c'est ton Maou adoto miape gbedodo do le Yesu pen come. Eye rope Maou ne pate. Devant dit la pe nous son dit le tuko si a tuko me. Eye ne kaka futo ape nous son futo ape dodo kata de amekpeto po me antia Maou ne gbedo me. Après toi, ado, yepe nous saint de Sion. Après toi, adufia. Fouto de que matem a noté. De Maou oji Maou. Nous t'y kokwe pe fia pe. Ameke le pate de kiki akotochi. Minamia tokbeda. Bena Maou ne ble wope dodo tome. Ne kaka wope tame dodo. Wope dodo, wope nyame chocho. Wope fondi tope dodo. Kata tome ne ble dogbeda. Novi dogbeda. Minamia kenu ne mia dogbeda. Ela bena gbedodo da sinu sela eten wona nu kede ame jojo pe gbedodo da sinu sela ten wona nu kede dogbeda apeto ane doto nya pe gbedodo ra o ale bena nti kokko na yi na yepon kola le Yesu pon kom ye dogbeda le nya ga dogbeda bena nyanya pe kekeli nekle to khia katame le anyigba si anyigba ji le jusi ajume le juga ti ajuga me kope si akope me tepe si atepe bena Maou yepe tame dodo na anyigba kata le khia me salumo be apetom na be wo nu ti kokwe na no anyigba blipo kataji be na mo pe nu ti kokwe ne wa no anyigba blipo laji mi na mi ato gbera azon be na re nyanyu ape kekeli nekle to kikia katame le anyigba de siate juko sia juko me juka sia juka me kope sia kope me alebe Maou ne deson le hihia godome me tibe ma senko nano gbedomda ma senyo le gbedododa me dogbeda ame jojo pe gbedododa sinu sena nya dogbeda nya kenu benade Maou na bena nyanya pe kekeli nekle to tepe sia tepe le togo pe joame le mia pe denyigbaji le Afrika pe joame dogbeda bena Maou pe nu chikokwe Maupenu chikokwe ne no kikia godome nyanya pe kekeli nekle le mokhenu de siade e pe nu sia nu yokata khemona nyanya dia apeto ane tutu opwanyi dogbera le Yesu pen comme mie dogbera le Maou le dodom nya pe gbedodora le nuwa nya da pe na peto la pe na do nya pe gbedodora o da pe na peto ela pe na ewo miape gbedodora miape tagbedora ewo etinami dakpe na petoa miade akpe na petoa ela pena edotomi ewenami gbedodora yokata mi sodo yeponkume le Afrika le Togo le Lomejuame tepesia tepe apetoa wodeji ewe dakpe na petoa le Yesu pe comme mieux dogbedale oh gloire amen masela fofo mié dakpe na o le ikbuya ike mie cho eye mie dogbeda le juko kata le kikia godome ewenye miato ewenye miapefia ple miape nu mie dogbeda le miafia o miape kplola ota apeto mie dogbeda bena na kpache eye na mienye bena le doto miape gbedododa o wakafu wonko le Yesu ponko lame akpena ofofo akpena Yesu akpena le kapopoe ata akpena o le Yesu ponko me mie dogbeda le amen oh gbagbo amen maseke amen Maou ne yirao. Before you sit down, give me a global. Kafine mia bobono anya do glisse serve. Alléluia.
shout hallelujah. Toli Alléluia. You know, Nya. when the children of Ne Israel were marching esime out Israel vio o son o le trodo Yeriko peglia le nkeke Andrelia zi Andrelia dia wo do jijo pegli eye eglikpo a ejani egbea egli dodo wa adetia nene makeye kuhiwa o kata ajanyema gatodo libe hallelujah sesere hallelujah. in the town another Mejibede wasele jugamedabe hallelujah. Amen. the Lord has answered your Apetoa edoto wogbedodo rafiesia. Miede akpena apetoa elabena egbenye jodopo monya kaka na nkhihia mepe nkeke etonlia ike le famele ilori eye mele kade jinau be le fiensia ele tokerento le poma le kwalike yamelia eko nyode nenema tutututu ye maupenusia akantiu eye magadro ayide kuhi ogboko le Yesu penkome dodwa eleji yim esondi eye sondia le gandreple afam na ava na judopo maunya kaka pe subo kosira gbeto gbakple pastor Dr. WF Kumui ela esondi gandreple afam nava eye mia subo maudeju eye mia koye pe nkonchi mia doye pe kodeji le vavage me be la va say it loud. blebe ma va You should not come alone, come with o de your ka ma va family olo members. na va gba ple po meto eye na kplo ameyo kata po klan apeli kawo na kplo va eye tepe akeke nto tepe akeke ame o la te ma sogbo akpakpo o la te ma va fa kplo va eye apeto ayira nya de meto de sia de le Yesu pen come eye echo fia judopo monya kaka ayeji eye miava nu di kanye miava ndi gbajia mawu ayirami eye nkeke gbato miava ndi kanye miava fien eye egbe nkeke filiacha ne make eye mawu le yirami siefe ya yira veveve mawu ayinami ya yira akpa veveve eye mau pa mea ela pa me fo eye nuga la fame amen miasi gbe fande de toke ya Following messages preached by the pastor, Dr. W.F. Kumui, the general superintendent. Pastor All the messages Pastor available yo kata for sale maunya yo kata within the camp in various formats. We have the MP3, we have MP4, we have DVD. maunya we yo have kata audio CD, pastor we have le CD gloa cards. ole le cassette vovovo ti eye o kata o sogbe ye miatem akpo apple le asadame GCK messages. ti dopo maunya kaka yo kata wo vai gbakple tutudo na pastor o gbakple dola o iko maunya yo kata gblododo vovovo mo mela o le nonome vovovo ji nonome tata gbakple gbe vovovo ti eye natim apple eye natim agavaisi le apeme eye apetoa ayirao menyibe judupu maunya kaka pe fafa de koyolo voanele gaso maunya yo so ire apeme la na gatema yeji anosim eye esi na anosim la hostiwa anoji dim eye nukunu wa agate gboli te pesia te pe kenele fie yala we a bojiri boko mau aka wonu kakodele agbome eso kandre ple afan nyava eye nyasubo eye sto yela nye kosida mamleto le jinuame eye echoyala maunya tohere ntoye mega depulo pe amede pe apelikawa eye na klosron ple vio amesia meve eye amesia menava eye echola anye mau subo toheto na mau pe nkonti kokwele Yesu pe nkome na tema glo amen sese tomasia azon hadila adiha jukon pe hadiha. Welcome to the third day of this powerful global crusade.
You know, Paul writing to the Ephesian church in Ephesians chapter 4, verse 19 said to them, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Spiritual songs. It means songs divinely inspired. It means songs that exalt our great God and reminds us of his wondrous word and his great acts. And that's what we joyfully bring to you this day as we welcome God's beautiful melodies and songs from the nations. To accomplish your plans. Is your heart heavy, heavy? Do you feel the lost command? Do you feel that no one loves you? And there's no use to try. Just bring your case to Jesus. Your soul will satisfy. And bring them to the Lord. We are the broken pieces. Trust in his holy word. He will put them back together and make your life complete. Just as the broken pieces at the Savior's feet. You may feel that there is no hope. Broken hearts just cannot mend. But your time you made in pieces. That's the way you whole again. Some survive tribulations. But don't you be afraid. God can make all corrections. He made a body out of clay. The broken pieces and bring them to the Lord. Pick up the broken pieces. Trust in his holy word. He will put them back together and make your life complete. Just place the broken pieces at the Savior's feet. I can do anything. God can do anything. Anything that's better. Please keep by my side. That you cannot prepare. When the dark clouds hang low. Child, and oh, it is joy
gone. One touch of his hand, and I'm not left alone. Every heartache must flee. Hallelujah, I'm free at the touch of his hand. Oh, it is Jesus. Yes, it is Jesus. It's Jesus. In my soul. Oh, I am touched. All I did was touch. His garment, and his blood made me whole. Oh, it is Jesus. Yes, it is Jesus. It's Jesus in my soul. Oh, I have touched the hem of his garment, and his blood has made me whole. Praise the Lord. Kafkafuna mau. I know there are many of us who have got miracle under this program. Menye bena le judupu monya kakaya me sukaka so ni soyo dagbe a mawo nuganuga na mia dometo geru eye nukunu wa nehwe eye ne jibena ya me bakple mawu pejukwa eye america na si eye dasedi diwa na tuye pokosiro a nelele mia domea na afa nye emiakpaji eye ochana tem adidase mekwasi befiesi ya nkwa agbato akponu eye kulipo to atitre azazoli ameyi onye gbafa ola khoto yoyo eye meka peyi ke dolele wa noji olo wa fiesi ya gadede aswasi o donkojilo tanyaga yenye nukunu pe gadede alo gadede wo nukunu eye le judopo monya kakaya me le dinu ewoli amele efeifayime le amedere de ko na nyi le yepe apeme yepe ape akpanko hamea eye afo yepe afo ate ye etileme eye enomonya sem esime gbedodo da no jiyimlo apeme ye eno ye toipe apeme ye eye esi ogbro amen afo akekem emma eye edocho yepe apeame eye eva church pame eva pame eye wo globe ye ntoipe apeme ye no gbedoda sim eye kasi agbedoda wenua ye ho yepe toyoyo fiesia towa avamenao ho maujisi eye gadedewa aswasio epegedo nyesi avai le uyo le Akwa State judopo monya kaka womino eye maupe ameari gbemagbea ejada vantoye eye wokplevaye wodogaye eye es le judopo monya kaka mameye apeto akasi adapatoa eye adapa ejo eye ame apenkumeko eye egbo eyo na mobe o mi va po mi va nkati mi dogamu mi va de ganam ela bena nkume kona maso eye wo de guy eye ame ma po toyo mele gbona mi be fiansi yare yenye wo gade de pe fiansi gbona wo to do ki gbo be fiansi ya yenye nye gade de pe fiansi ma po gade de gbela gbesesere mene ko be fiansi ya yenye nye gade de pe fiansi
eye fiasia mawu ele sra mi kpo me gble na mi faifo bena egbenye nkeke tonlia ma fofola mawu fi ple mawu gbogbokokwe o kata wo le tepe ya eye egbeye nye trinita pe nkeke eye mele kadeji na wo bena hajiji ye na cho ayire apeme jijo popo ple hajiji eye na cho ayire apeme nano hajim ano mawu penti kom fiesi ya mawu le sra okpo mebe apetwa le sra okpo mawu le sra okpo nenya echo yifaide nyonu de efa plefi elefi dasi eye devia dinu aton enye siavaya devia matema kpo ame adeko matema kpo na deko eye echo zamema nyonu madogo eye wodidase ela bena le mope ame ape gbedojo da megbea devia to apaji be mama matema kpo nu mele nu pom ah after the prayer that child will start walking. Devire o preva mettre le son à son lion. Le gbedojo da megba devia to à son liji amede me le po nu san o preva echo ivaya amo oko pe beki odeji eye mawu yodo o edagbele wonchi egbea ajideji seton nukunu amlimato supernatural deliverance kadede wonukunu na mesia menanye ble poisikpe is that all you can do? Asikpe wa kekekwe ma poisikpe sesere na Yesu poisikpe na Yesu le Yesu penko me dogbedale Expect your miracle. Pomona nukunu wa egbona na otutu egbona na o nukunu wa egbona ne ahadiji ye na cho ayapeme ano jika ano kafumawu ano kafumapenko ilori pe haji hala jihazo This
From the Savior, the Savior, and
Lord. I welcome you to the third day Kafuna of mau this me great doja na miracle miva crusade ekpe ikenye judo Thank you, kumonya sir. kaka penke ke supernatural deliverance eya to Christ. enye gadede Of wonu course, na the to last 2 days Christujin has been eye phenomenal. nkeke The Yehova ya Lord is doing it mau again deson through our Father in the mau Lord, wonu Pastor Dr. ganugan Kumuyi. to pastor And of course, Dr. according to the scripture in the Kumuyi book of Obadiah, chapter 1, verse le 17, obadi ape that agbale upon Mount Zion shall be delivered, ebe and there shall be holiness, Zion and the house of agbodede Jacob shall possess eye their koko possession. enyenye ano Before you leave yakobwe here tonight, apeaji you kafi will possess your ne possession na jole in Jesus' debe ya name. na xɔwo Before dome that nyinu comes le up, Yesu ƒe ŋkɔme kafi to ne open the windows of Mawu heaven ƒe amea ne wòava and ne pour wòaʋu out dziƒo showers nu of blessings eye upon us. wòaɖuɖu yayra ƒe It's my yayra ƒe pleasure tsidzadza kɔ ɖe ame to sia bring ame back dzia to the podium esia enye gomekpɔkpɔ our gã ɖe beloved nam brother, bena makpe the gospel mía artist, nɔvi lɔlɔ̃tɔ who has been with us Mawu since the beginning of this Mawu event, hadzila to yi ke minister to us míekpe again. le Join ɖoɖo me sia me to welcome mikpem and be mikpe ɖe received. nutsi ne míado dza ne Well, here we are on the third day. ŋkeketɔlia We're looking forward to all ƒe that the Lord has gododo for yenye us. si Thankful for Pastor Kumuyi and the word that he's bringing and the work the Spirit is doing enu yi ke as Mawu we ƒe seek gbɔgbɔ le after wɔ to supernatural deliverance through Christ. I Pastor want us to open Kumuyi today, before we clap our hands and before we kafi ne get dancing mía a little bit, asigbe with a song mía that kafu I believe Mawu is adi ha a prayer for the world. medzibe míado gbe Prayer ɖa that calls le us back to the heart dukɔawo of ta worship. For God says to the woman at the well in John 4:24, I don't seek people who sing, I don't seek people who play instruments, I don't seek music, I seek worship, and I seek worshipers. And as we live out our lives in pursuit of the deliverance that only Christ can bring us, I pray that we would return back to the heart of worship, return back to the well, return back to what Christ has for us. So we sing. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart, will bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into our hearts. Here we come, Lord. We sing. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, King of endless worth, no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, God, all I have is yours. Every single breath will bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. So let's sing together. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry,
Yes, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Sing that. Yes, it's all about you, Jesus. 'Cause I'm sorry, Lord, for all the things that I've made it, when it's just all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Yes, Lord. Yes. Let's clap our hands together. Let's celebrate. We're in the heavens, Lord. Come down. 'Cause we're waiting for this day. We're gathered in your name, calling out to you. Your glory like a fire, awakening desire, will burn our hearts with truth. 'Cause you're the reason we're here. Yes, Lord. Yes, you're the reason we're singing. Come on. Open up the heavens. We want to see you. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart, and filling every part of our praise. Yes, Lord. Your presence in this place, your glory on our face. We're looking into the sky. Come on, Lord. Descending like a cloud, you're standing with us now. Lord, unveil our eyes. He's the reason, come on. You're the reason we're here. Yes, you're the reason we're singing. Open up the heavens. We want to see you. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart, and filling every part of our praise. Open up, Lord. Yes, open up the heavens. We want to see you. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart, and filling every part of our praise. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Come on, everyone, sing that with me. Lift your voice, sing. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Let's sing that again. In harmony and melody, we sing. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Yes, open up the heavens. We want to see you. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart, and filling every part of our praise. Yes, open up the heavens. We want to see you. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart, and
Come on, let's clap to the Lord. Yes, Lord, we give you our praise. Open the heavens. Rend the heavens, Lord, and come down. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord, for the work of the cross. Thank you, Lord, that we have freedom to worship you in spirit and truth because of the work of the cross today. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me, and I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. We're going to praise his name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. This is the good news right here. This verse so much. He shall return in robes of white, and the blazing sun shall pierce the night, and we will rise, yes we will, among the saints, our gaze transfixed on Jesus' face. Let's lift up a shout of praise to the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Thank you that you're coming back again. We sing your praise today. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forever. Praise his name today. God, we give you praise. We give you thanks. For you're worthy of this praise, and only you can bear the weight.
of all worship. Only your worthiness can bear the weight of our worship, so we ascribe it to you. And in Jesus' name we pray, amen and amen. Tonight Fianci is the night of your miracle. enye wonukunu pe fianci The night of God's power. enye mau pe nu sen yike adidi de mia dometo de sia de ji pe fianci eye fianci ya Triple blessings ya yira of miracle signs ya yira te pe eton coming from nukunu kple jesio pe ya yira te pe eton acho apeto Yesu Kristo gbo avana o kafi ne wa va jio eye mau pe nukunu azuchi aja de jio nu sento ya eya enye gome popo to herenam bena ma pe mau pe amen mau pe amesiamina yenye mau pe avadada yike mauchia na eyi yope nu pe nu ngenge Yesu Kristo esiamine eye eso luvo pe dometotro so de eyamame Jose apetavlila Jose ko so de asina amekoko de eyi yo kata nu sirika Amerike mauchia bena wadegbe fa maupe nukunu international evangelists eye nukunu kple jesio ne wa je yome pede nchinye ne mia pe mau nyakakala Pastor Dr. W.F. Kumuyi Pastor Wezo dene la fima dene sogbe na nukunua ne sogbe na nusempe zodedea fiancia enye fianci to herena o eye apetoa adipo na o apetoa anabe mia dometo de sia de peji ajeme enu ijim ne le tututu apetoa atwe na o le Yesu penkome na mi ameyo le toji le radio agbo mi le dotom enu gade iketogbe mejo po a ajole agbome ameyo le iyavala oji ameyo le kame ameyo le tepe fofo mau atutu adati okata le nuku oji eye mau adenu kakasia nu kakada le ti ome eye mau aha dolele de sia de dale agbome eye afi ple afi me le fiancia enu gade le jojoge makpo wa sira kwa siji fofo nye de akpenawo nye yirawo nko mawu ike matem adokponu ye nenye eye nusen wa matem adokponu eye me dogbera bele fiancia enu ganugao nukunuo nejo le amesia me pa gbeme le Yesu penkome tutu wope adatio kata dale wope nkoji eye enu yo nye matro ne trolo wope agbeme apeto me dogbera be mao ne suwo wole wope agbeme eye nukunu mo yatore ne jolo wope agbeme gade de nukuto ne jolo wope agbeme ne fa wo dometo de sia de pe agbeme apeto dokpeji le Yesu penkome mi dogbera le me jibe ma segbe okela amen mawu ne yirao na tem anwanyi fiancia mietro gbova matope agbaleta ateliame eye fiancia miakpo pipi wolia Mateo tade pipi wolia wo fiadupe nava ne fiadupe lia ego be na efiade le fiadupe ame eye efia yepe jena yepe nukoa ya edola no yepe achekpakpa dola no fiadupe mame efia enye nusempe fia eye fiadupea enye nusempe fiadupe eye efia yenye ganyenye pe fia
eye yepe fiadupea yepe ganyenye le fiadupe mame efia enye efia yike ma dokponu eye yepe fiadupea cha matem adokponu matem akpokeke eye efia yenye enuo kata lewo kata me eye yepe fiadupea cha nenemake ne olene eye fiasi ala adipo nao enu yo kata hia wo a nao le Yesu penkome wo fiadupe nava wa wo lolonu le anyigbaji sipe alesi wo wona le tipo ene le kpukui blaton vo etolia ebe miji mau fiadupe la ple yepe jojo nyenye gbabiagba eye wacho nusia o kata akpede enti nami ya ira gaga cho jipo ye o sokpede agbewo nti na o mau pe nu sepe zonde de gato ye wo dede fia le agbo mefiasi ale Yesu pen come ebe miji mau fiadupela ple yepe jojo nyenye gbabiagba eye wacho enu kata enu mo kata wacho akpede nti na wo egbea wacho nu de akpe nade na ole agbe wa me minya yado yire ne megbobe le jibe ya fa Kristo gbo ko asi oji amedo lire o mese na egomo wo susu ne be na no ko wo pe asiji yo cho odokio na Yesua be wa de na de dalo yo pe agbeme awo bomde wa so nu de so pe agbewa ye eye jijireji ava agbewa me eye ne le po fiala eye ne gede ye pe fiadupe ame eye ne po fiape jojo nyenye gbakple ye pe fiadupe ape jojo nyenye de wa so yayira akpede nchina o wa so fide akpede nchina o wa so domenyonyo akpede nchina o wa so nukunu akpede nchina o eye wa so amlima nukunu to o akpede nchina o eye wa so gadede nukuto akpede nchina o le Yesu pen come azon amadolia wo osusu ne benare obe ko asiwe ji eye na ho Yesu Kristo jisia amaro susu ne bena o de kakwo gbenya glomole aho amesiame ikele jibenare maune so na de so pe agbe anai ne so ya ira pe nai ne so de popo pe nai eye jipo pe ya ira ne so pe na enye amesiame to menyi be de vioto de koyo o menyi be de kakwo alo de tugbuyo alo so ho to de koyo ameyo chi bati go ha ye ne hia benare maune so na de pe na ya mau atwe akpe na o eye mele pe o benari na gede fiadupea pe enu ike wa so pe de agbe wanchia agbe na ole Yesu pen come mienya amiadoli ogbo na pena meyina soleme nya church toye menye nya ya church toye menye eye ne me globena ne lele ti apeto ape de popo ne le di apeto ape chochoke pikanelo ko asiji lele miameya dusimeya chichi na ya megbedomeya ko asiji amoglo na lo pe jimebe ponyi ya mele churchi info ne lele susum nenema ne danadepu amesia me ikele jibenare maune chona de pele pe agbeme churchi to alo mele jibe maune sona de pe na yewa subola amesia me mekafi kenelo meka afi ne chom eye meka do menyonyo yo kata so asi ova isan lo me va eye mele globenari jipo asona de pe agbewa na o amede ne doli globe wa twe pe nam nyepa nebe eyi yavadore ma na o mon popo benare yayira yi wa so pe na o nuchi kokko ike wa so pe na o de popo ike wa cho pe na o ye apeto aso dare agbomea yayira pede nuto yayira ike wa so pede nchima ava agbome eyi si me ma yuame menyibe eyi ma me na globe
nagbebe mai nukoto mai jodope ave vu frigo po ave sona de le fiose me ao nenyi be gapopo adebe wa chonu ape na o mau pe yaira ava agboji no tele tepe ma me gajo tepe ko fiasia melenu pomnami cho yaira nukuto nukunu pe yaira cho fiadupe la me enu kala so asi o fiasia o nukunu pe yaira nukuto amere ne dowli gbobe na nukunu pe yaira nukunu yaira wo nukunu cho jipo fiadupe la me enu to yemi la po enu gbato yenye jojo pe jiji eye evelia yenye gbogbo gati eye etonlia yenye enu gbato yenye jojo pe jiji le anyigbaji pe fiadupe ame nebe ojio le keke si ame a wojio le anyigbaji hehiame pe fiadupe me eye le hehiame pe fiadupe me a et nous vont gede o vaname le anyigbaji pe fiadupe ame eye nanyi be hehiame pe jijiya ye ojio ye ojiname de akpa velia yenye gbogbo gaji de fiadupe mafolame ne kwa nebe ne kpo gbogbo jiji hehiame to wojio eye ojio nenema eye ne gede kikesiame pe fiadupe ame eye so yejia enu atro ne nayi jipo pe jesina no jiwola elebena jijiyeye na fame jijiyeye gede fiadupe mafolame eye etonlia ne gede fiadupe ame natem ava abe de kakuyene natem ava abe ametiti amesiame eye Emmanuel pe fiadupe ame a nina mi akpo enugbato a yenye jiji jojometo le wadio jojometo le anyigbaji pe fiadupe ame mina mi akpo Hiob pe agbale Hiob ta wine pipi gbato amegbeto nyonu to jijia yepe agbele kpuye eye fudede tikone ema enye jojome pe jiji nyonu yedio nyonu nutu de kakui nyonu nutu amesiame woji nyonu to jiji ye wonye yepe agbele kpuye eye yepe agbekpui ma eyofu kple efudede pipi nelia de ame jaje atem acho ame majamajamea amere kemelio amere adam kple Hawa owo nufom eye woge eye wozu ame makomako eye papa enye ame makomako mama cha enye ame makomako eye wo kple fe over noju eye wo jivi eye vigbato ko jia oye be kaen eye kaen enye amewula eye mekae atem adenu kokwe cho enu makomakomu ame adeko mikwa anyigbaji pomo kata amegbeto kata nutu kple nyonu kata o kata o wonu fom eye maupe nuti kokwe hiaotim eye amesiame le anyigbaji evi fofo de siade evi dada de siade le anyigbaji wo maupe nuti kokwe hiaotim eye alea amegbeto wa de tugbio ple de kakpio nutuo ple nyonuo ameyo kata woji le kekesiame le anyigbaji pe fiadupe ame a nenema ke wonye ame makomako ema
ameka de ame jaje atem acho ame majamea ame jojoe nuchu jojoe nyonu jojoe nyonu kokoe ameka atem ade amegbeto yike deblibo nuchu yike deblibo ade cho enu makomakomu ame areke eya nuti yo gblona mile salumo pe agbale salumo ta blaton fonyi pipiton lia le pipiton lia me nutovo bomu miewona le miape jiome mikwa nunya jojome pe nunya o nyala o ameyo wo globena ebe keke keme milia ye ponadimi ye ogbona bena amebubuo penu wona ye tutuna mi gede nu fome eye wo globe le jojomemea nu chusia nu chu nyonu sia nyonua enye amemadifo eye wo glona bena esime nano chichim le amekpeto domea le ameyo domo lea amemawe ponadi o ye gblena wo pe jojome nene ma yo glona fo omenye bena ebe nutofo pon miewona le miape jime kafi ne ameyo pokrami ava kponu se de miape agbeji alo amegbeto pomea ava gble amea ameanto tutugbala enye amevodi ebe mikweda eye nutofo pon miewona le miape jime eye mieda miape asiope nutasenu wowo le anyigbaji amebu boadeke medalakpa bo o voa de vima le yento edokuisia ela to alakpa dada kafi devia amesiame le devima esio le chia le yento edokuisia ela to enuvon wowo eye ayemegbenono agedeme meyebe amebubu adeke ye fien olo vola echo yepe jime eji ne enusi wujia ye enugblona amefondia ewona nu vodi cho yepe jime nutasese nu wowo le anyigbaji le Efeso tope agbale tafe pipitonlia Efeso tope agbale tafe pipitonlia eglobena amesio dome mikata ha miezona mikata amereke metole molo amekokoto ya amekpokpo ya amede loloa amedele America amedele Africa amedele ablotia amesiame ebe amesio dome mikata ha miezona le miape nu popome miezona leta le miape nu tila pe nu jojro wome emenye miape kuhia wo jimi le anyigbaji hehia me pe fiadupe me eye le fiadupe ma me a epodi nu fo pe fiadupe nu fo di pe fiadupe eye mianto a mienye nu fo olao cho jojo meme eye alea miape apeli kaocha wonye nu fo olao cho jojo meme jojome miape apeli kaope jojome pakple miato michaka ema enye nufon pe agbenono eva dideji kakavana esimeye apetoa ewo mi wona nuti la pe nu jojro menyi bena amebubu etutu na mi olo menye be amegbeto de pe di yela tutu nenyi be wonto menya amefondia amerike ma tutu de vome o ne avule woade matema tutu obe ochana towo abe avun eneode ela bena avun pe jojome meleme o eye nye yona ela obena enye jojome kel ela pe jojome le ome avun pe jojome meleme o ta matema wonu abe avun ene o nenyi be amema ele nade wom
eye enua chakagba kple dzɔdzɔme vɔɖi yi ke le me o bena na wɔ nu yi ke wɔm ne le eya ŋuti wogblɔ be ame siwo dome mi katã hã miezɔna le tsã le míaƒe nutsila ƒe nudzodzro me esime miewɔna nutsila kple tame ƒe lɔlɔnu la eye mienye dziku ƒe viwo tso dzɔdzɔme me menyi be to amewo dome ke me mie lolo voa to dzɔdzɔme me eye nyenye dziku ƒe viwo tso dzɔdzɔme abe ame mamlɛwo ke ene ema enye kuxia wo dzi mi le xexia me ƒe fiaɖuƒea me eye bena ame ɖe na kpɔ trɔtrɔa na ɖo ŋku edzi nikpa nenyi be ne wɔ nu vɔ̃ɖi aɖe eye wobe wòewɔe wole wobe wòewɔe mate ma gbe o eye wokɔkɔ o eye ehe ŋukpe va dzi o eye ne gblɔ be nye magawɔ nu ya kpɔ gbeɖe o eye ne wɔ nyametsotso eye ne gblɔ be mewɔ nyametsotso be nye magawɔ nu vɔ̃ matɔgbe kpɔ gbeɖe o nkeke ʋe aɖewo koe la va yi koa ewoe magatrɔ yi ɖe enu vɔ̃ɖi ma gbɔ ne gatrɔ yi ɖe edi baɖabaɖa ma gbɔ nu ka ŋuti o dzɔdzɔme ye wònye na o dzɔdzɔme ye eye ɖekoe elabena akpavi la ɖo gblɔ be nye magaputi kpɔ gbeɖe o akpavi gblɔnyama mate ma wɔ edzi o ɖe elabena dzɔdzɔme yi ke le emea yenye akpa ƒe dzɔdzɔme ela puti koe ɖekoe elabena xevi yi ke ele fiadzɔgbe ele tso nyame bena eƒe yeye ya mea mewɔ nyametsotso be nye magazru kpɔ gbeɖe o xevi ma matem awɔ ɖe adzɔgbeɖeɖe ma dzi o nu ka ŋuti o dzɔdzɔme ye nenema ke ye wole ame yi ke nu vɔ̃ɖi ƒe dzɔdzɔme le esi nu vɔ̃ ƒe dzɔdzɔme le esi matem agblɔ bena ɖe be mewɔ nyametsotso mewɔ tsatia le ɖokuinye si bena nye magawɔ esia kpɔ gbeɖe o xɔnye ne le gblea nagawɔe ke nu ka ŋuti o elabena dzɔdzɔme wòye elabena nukɔ wodzi mi ɖe xixia me ƒe fiaɖuƒea me gake la dzidzi bubu ɖe tsã li ele be woagbugbɔ adzi mese ɖo ŋuti wo afia nye mesi o mebe ɖe ele nɔ be woagbugbɔ adzi eye esime ye dzidzi yeye ma va me na woa dzɔdzɔme yeye agbe yeye dzɔdzɔme yeye ɖi yeye eye zɔzɔme yeye nu sia nu le agbo mea wo katã woatrɔ ayi ɖe mɔ nyuietɔa dzi ate ma ava me fie si ya ele be wòava me fie si ya fika ene lo egbɔna na o edze afa me na o la kɔ asi dzi la me be fika ene lo kɔ asi dzi dzidzi yeye ma míehie ŋutɔ ema nye akpa velia le akpa velia dzidzi yeye le fiaɖuƒe mafɔ ƒe fiaɖuƒea me gbugbɔ gati le wodzi mi le mafɔ ƒe fiaɖuƒea me yenye dziƒo fiaɖuƒea eye mafɔ ƒe fiaɖuƒea enye fiaɖuƒe yi ke Mawu ŋutɔ nye fia le fiaɖuƒe ma me eye yeƒe dzɔdzɔme ye la kpatse ye la te ma yi ɖe fiaɖuƒe ma me ema ŋuti fie si ya medzi be makeke Mawu ƒe dɔmenyɔnyua ne wòade gbɔ o bena sala nenɔ viviti nu vɔ̃ eye nu vɔ̃ ƒe xexea me anyigbadzi ƒe xexea me eye mekeke Mawu ƒe dɔmenyɔnyua be ede gbɔ o bena wotsã natem age ɖe fiaɖuƒe mavɔa me amen mekpɔ wo ne le ge ɖe me eye ne le va agbewa atrɔ dzɔdzɔmewa atrɔ eye matemi yiwo katã le agbo me azu wɔwɔ le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me mina ne miakpɔ Yohanes ƒe agbalẽ tatɔ̃ Yohanes tatɔ̃ kpikpitɔ̃lia Yesu ɖo eŋti Yesu xɔ edzi eye wògblɔ nɛ bena vavã mele gblɔ na wò bena ne womedzi ame tso dziƒo o la matem akpɔ Mawu fiaɖuƒe la akpɔ o Mawu fiaɖuƒe la fiaɖuƒe
mafɔ pe fiaɖuƒea ele benare woadi wò tso dziƒo gbugbɔ gadzi na va me na wò woagbugbɔ adzi woagbugbɔ wò adzi gbugbɔ gadzi mawu adzi wò woadi wò tso dziƒo agbe yeye dzɔdzɔme yeye edi yeye elabena egblɔ bena ne ele be sia ne wòava me na wò ne nedzo ne yina be nava kpɔ mawu fiaɖuƒea le be wòava me na kokoko le kpukpui atɔ̃lia me Yesu ɖo enu bena va papa me le gblɔ na wò bena ne womedzi ame tso dziƒo ne womedzi ame tso tsi ne womedzi ŋutsu ne womedzi nyɔnu ne womedzi ɖekakpui ɖetugbui amegbetɔ ame sia ame ne womedzi ame tso tsi kple gbɔgbɔ me o la matem menyi be tsi ɖeɖe ko woadzi wò tso tsi me ɖeɖe ko ebe woadzi wò tso tsi kple gbɔgbɔ me ke azɔa ehia be nase gɔme Yesu pe nuƒoƒoa nase gɔme elabena esia yi ke nase woagblɔ be etsia nasɔ be tsi tso tɔsisi me ye nayi ɖe Yɔdan tɔsisi me be yava ku tsi le afi ma eye nale ame yiwo le Yɔdan tɔsisi me yim wole yi Yerusalem ƒe tɔsisi woyi ɖe eƒu dzi woyi ɖe etsi kɔkɔe eye ye wova yi tsɔ tsi ɖe yewo sɔ lelelem ema enye woƒe ŋuti gbale ko etsi ma srato voa mewɔ dɔ le wò dzi ŋuti o mewɔ dɔ le di wò ŋuti o luʋɔwɔa mewɔ naɖeke tso ŋuti o metrɔe eye enu yi gblɔm wole le teƒe ya yenye etsi yi ke ŋuti Yesu Kristo gblɔ mikpɔ nyɔnu ma yi ke va vudoa toa egblɔ tsi ma ƒe nya nɛ ebe etsi ɖe le asi nye etsi yi ke le vudoa mea ne le nu tsi ma ya la etsi kɔ la gawu ke enu yiwo katã wɔm ne le ɖokuiwo si nu amegbetɔ eye ne le wɔm tso nutsu yi ɖe nutsu dzia ne le wea ne le wɔm gale wɔm ke ati kɔ agati oke elabena nutilã ƒe dzidzi ye le teƒe ma kpetesinunu ƒe dzidzi gbekuyɔyɔ ƒe dzidzi eye nu vɔ̃ɖi wɔwɔ ɖe kpekpe ƒe dzidzi ne le notsi ma ɖe nenyi be Yerusalem va kui tso lo alo wokui tso gbedzi lo alo wokui tso fika yo wokui tso afi ɖe kpekpea afi sia afi ke woaku tsi ma tso la tsi kɔ agawu ke gake etsi yi ke nyi ama na o ema enye tsi yi ke tso dziƒo ema enye agbetsi eye eyi ke tso mawu gbagbea gbɔ eye nenyi be ege ɖe me o la tsikɔ magawu ke o enu yiwo katã ƒe tsikɔ le tsi o le anyigba ya dzi eya le drom aƒetɔa azã yeƒe nya ƒe tsi eye nu yiwo katã adzo vavã me le gblɔm na mi ebe vavã me le egblɔ na wo bena ne womedzi ame tso tsi kple gbɔgbɔ me o la woadzi wo tso gbɔgbɔ me gbɔgbɔ kɔkɔe Mawu ƒe gbɔgbɔ dzi wo eye gbɔgbɔ kɔkɔe ebe tsã la ne le anyigbadzi ƒe fiaɖuƒea me vɔ azɔ la gbugbɔ gadzi gbɔgbɔ me ƒe dzidzi yi ke ava me to gbɔgbɔ kɔkɔe dzi Mawu ƒe gbɔgbɔ nenyi bena dzidzi ma gbugbɔ gadzi ma va mea egɔme be wo gbugbɔ wo dzi edziwa anye dzi yeye wo susu anye susu yeye eye wo nukpɔkpɔ ato vovo eye enu yiwo ne wɔna tsã la magawɔ wo ke o enu yiwo dzɔna dzi nam tsã la maganɔ dzroyem o eye enu yiwo henam ɖe nu sã la enu mawo magatem ahem ɖe nu azɔ o tso esime ye mekpɔ vovototo le nua me mexɔ gbugbɔ gadzi fiasi ya enye fiasi wo tɔxɛ ɖe wo yi ke le radio agbɔ ne le se ŋkɔ nya kpɔtɔ nɔ teƒe ma kpɔtɔ nɔ afi ma ava me na wo le fiasi ya gbugbɔ gadzi
nukɔ yeye dzɔdzɔme yeye ma ava na wo le fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔme eye aƒetɔa ele dɔ wɔm le afi ya le afi me ɖa afi sia afi aƒetɔa awɔ dɔ ɖe le dziwo me elabena ye o tso eyi si me wodzi wo tso eti tso Kristo ɖeka pɛ ko gbɔ ne ame aɖe ti kɔ le wum la ne va gbɔ nye eye wòanɔ tsi eye gbɔgbɔ kɔkɔe ŋgbetɔa ƒe gbɔgbɔ ele gblɔ be va eye ame sia ame yi ke dzi la ne tsɔ agbetsi la agbetsi menyi be tɔsisi me ƒe tsi ye o lo wobe agbetsi nanɔ faa egbɔna na wo fiasi ya eye na ge ɖe Mawu fiaɖuƒe la me mebe ɖe na ge ɖe Mawu fiaɖuƒe la me mina miakpɔ Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tagba kpukpui blavevɔ etɔ̃lia elabena wo gbugbɔ mi dzi menye tso dzidzigbegble me o kpukpui blavevɔ etɔ̃lia le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔa me elabena wo gbugbɔ mi dzi mi se gɔmea ne miele gblɔ bena wo gbugbɔ wo dzi ɖe esia gɔme nye bena naɖe va me gbã dzidzi ɖe va me gbãtɔ ema enye dzɔdzɔmetɔ vɔ azɔ wo gbugbɔ mi dzi menye tso dzidzigbegble me o ke boŋ tso dzidzi magble me heto Mawu ƒe nyagbagbe si nɔ anyi tegbetegbe la me wo gbugbɔ wo dzi gbugbɔ gadzi to Mawu ƒe nya la me ema nye tsiama ema me tsiama ema ebe yike nɔna Mawu ƒe nyagbagbe gbugbɔ gadzi ɖe meti Nikodemo ƒe eyiyi ɖeɖe ko o gbugbɔ gadzi ƒe nya menyi be eva va tsi dɔwɔ ƒe agbalẽ me ɖeɖe ko o gbugbɔ gadzi ya me nɔte ɖe eyi gbãtɔ o me ɖeɖe ko o vɔa ele gblɔ bena Mawu ƒe nya yi ke gbugbɔ na mi dzi eye wonɔ anyi tegbetegbe egakpɔtɔ li egbegbe eye ele dɔ wɔm egbegbe agbewoa anye agbe yeye awɔ yeye eye wotɔ na kpɔ wo dzedze me eye ame sia ame yi kpɔ tsɔ yi va yia no kpɔ tsɔ yi gbɔna la wa gblɔ bena o nu ke va tsɔ ɖe dzi o gɔ hã wo dzedze me ele yeye agbewa ezu yeye nuƒoƒoa enye nuƒoƒo yeye eye wo nuwɔna nu ɖe sia ɖe ezu yeye tso fiasi ya dzi elabena wo gbugbɔ mi dzi menye dzidzigbegble la ye o menyi be dzidzigbegble me ke boŋ tso dzidzi magble me heto Mawu ƒe nyagbagbe si nɔ anyi tegbetegbe ne le to ɖoma me be ne le afi ma leke ye nu sia la va me ɖo mina miakpɔ kpukpui 8 le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tagbã kpukpui 8 elabena mienye bena menye nu gbegble siwo nye klosalo alo sika la wotsɔ xe fe ɖe womatem agbugbɔ wo dzi to sika kple klosalo me o se nya ya gɔme xɔ nye tsɔtsitɔ tsɔtsi nyɔnu sɔlemedela nye ame yina tsɔtsitɔ me nye tsɔtsitɔ ntsa me yina eye mexena fe menana ga le tsɔtsi enyo ŋutɔ enyo tsɔtsia hamea ehia ga bena watu xɔ nyuietɔ exɔ yi ke nya kpɔkpɔ bena ne yi Mawu subɔƒe la ne tsi va le dza etsi ma ƒo vɔ enyo sika kple klosalo ega kple dzɔdzɔ le tsɔtsia matem atrɔ wo dzi o matem atrɔ agbe o matem awɔ be naxɔ gbugbɔ gadzi ke gblɔm mielo mikpɔe ebe mienye elabena mienye bena menye nu gbegble siwo nye klosalo alo sika la wotsɔ xe fe ɖe mia ta xe ɖe mi tso miaƒe yakanyinɔnɔ
kpekpewi asiekelia ke bom kple Kristo ƒe ʋuxɔasi la mikpa nenema ye miekɔna gbɔgadzema kple Kristo ƒe ʋuxɔasi la nenema ye miekpɔna ŋutikɔkɔe yewo le na tsi na mi mikpa ye mianɔ kle na do ƒomegba kple fofo la kple vi la eye alevia Yesu Kristo ƒe ʋua Yesu Kristo via ƒe ʋu eklɔna mia ŋuti to nu vɔ̃wo katã me eklɔna mia me ewɔna mi mienya kpɔkpɔ eye edena nu ƒoɖiƒoɖi ƒe dzesimɔ katã da le mia ŋuti wole tsi na mi kple Yesu Kristo ƒe ʋu Yesu ƒe ʋu alevia ƒe ʋua fɔ bubu aɖeke mele ŋuti o ɖiƒoƒo aɖeke mele ŋuti o esia enye gblɔ be zã efiasi nye ye tɔnye tututu ye yi ke dziƒo akasi agbewo ŋuti eye Yesu ƒe ʋua aklɔ ŋuti o eye nafuwu detsifu mina miakpɔ Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tave kpukpui gbãtɔ Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tave kpukpui gbãtɔ eya ta mi ɖe vɔɖinyenye katã vɔɖinyenye katã kple aɖamvɔ katã mi ɖe vɔɖinyenye katã mi se gɔmea le ŋdi ne le fɔ̃ ne fɔ̃ le dzɔdzɔme me the old clothes. Nade awu xoxoa sɔ da ɖe eye nasɔ naleti nyuie ɖe eye ne leti ma vɔa. Don't put on the old clothes anymore. Awu xoxo yi ke ƒoɖie ne nya naza sie eye ne leti vɔ la magado awu xoxo ƒoɖiƒoɖi vɔa eyi ke kɔ ye nado awu yi ke kɔ. Agbenɔnɔ xoxo ma ayemenuwɔwɔ alakpadada nuƒaƒã nudzodzro nuƒaƒã kple amenusɔsɔ katã naɖe ɖa esi ne va aƒetɔa gbɔ le fiesi ya nagblɔ nɛ be aƒetɔ meva ɖo nu ka dim nelo mele di dzidzi yeye gbugbɔgadzi agbe yeye ma ye dim ne le ye Yesu la tɔnɔ be yo ma wɛ na o me be awɛ na o ebe eya ta mi de vɔɖinyenye katã naɖe obe naɖe nua naɖe ɖa nu katã naɖe ɖa nenɔ naɖe wɔm tsã eye enua medo ame ɖe ŋkɔ o ne le naɖe wɔm eye enu yi wɔm ne le ma megbe ɖe ŋuti o be nakpɔ ŋkɔgbe dedo nenɔ naɖe wɔm eye enua mewɔe be na ɖe wo kpakple srɔ̃ ƒe kadzedze ne kpɔ ŋkɔgbe dedo nenɔ naɖe wɔm eye enua menana be na srɔ̃wo nakpɔ dzidzɔ medona dzidzɔ na srɔ̃wo nenɔ naɖe wɔm eye enua mete ŋu bena ɖe tsi o bena natem ayi ŋkɔ akpɔ dzidzɔ anɔ lãmesẽ me anɔ agbedzani o nagblɔ be eglo esu nenema me ɖe ne gblɔ be esu nenema esu nenema enuma yi ke wɔm nenɔ sã yi ke nye nuƒaƒã ne le ayemenu wɔm ɖe amewo ŋuti amewo la nɔ ayemenu wɔm ɖe ŋuti o ne mele nu kom ɖe amewoa nenema ke amewo makɔ nu ɖe o nenyi be ne lé na fu ame ye agbenɔnɔ vɔɖi le mewoa nenema ame sia ame la nɔ yewo me abe kpɔ ame enuma amea menana be mi kpena dzidzɔ o edona mi blanui me mikpa ne yi be nenye ame yi ke wɔna dziɖegbe sia gbea ame dziɖewɔlawoe nanɔ togo enuma meɖe vi na wo enu yi ne wɔna tsã yi ke nye vɔɖinyenye aɖamvɔ kple alakpadada kple nuƒaƒã kple amenusɔsɔ enuma mekpe ɖe ŋuti o ebe mi ɖe numawo da ɖe eya ta mi ɖe da ɖe enuma tutu ene dza o na ɖe da ɖe bebe ɖe ewoe dza ɖe numawo katã da ɖe eye mina miakpɔ kpukpui velia le kpukpui velia me eye abe vidzɛwo ene la eye
abe fitio enela ne denu mo ka ja dane for ne de o dane na sufichi agbeye akademo Bugogati aswasi o etiyeye aswasi o ela bena azola wo bugbowoji de ma wu fiadupe la me bugogati de fiadupe ma fiadupe la me do pe ton lia azon do pe ton lia birthright in Emmanuel's kingdom. The numberless, the innumerable, the many benefits and advantages of the new birth as we come Emmanuel's kingdom. Emmanuel peut fiadupe la me in the evil kingdom. Omaga no fodi pe fiadupe me o. Omaga no pipiti pe fiadupe me o. Pro amen ba pere nam la. Mebere Omaga no fifi me suba pe fiadupe me o. Omaga no suba pe fiadupe me o. Ame fiadupe anyi gbaji pe fiadupori. Wo na piamenti yo do na verse se amope agbeme yo tuna mope agbe eye wo trona amope agbe degbo agbe wa maka trota degbo ke o agbe wa ano chitrenu ajo nyere le dodo nyeto ame brabe agbe nye ano chitrenu le nono me nyeto ame confirmed in Jesus' name. What are the birthrights? Azon jena kawe togo chokbu bogajiamu. Kome pokpo kawe lemu. Yayira kawe lemu. Nu kawe nye vide yike togo chokbu bogaji yike sunyasiamu. Esimye fa apetola gbo. O sokbo pam. Jena gbogbo yo mi po le Emmanuel pe fiadupe la me. Kolose tope agbale. Kolose tope agbale tagba. Kukui efelia. Eye micho jijoda akpena fofo sina yeje amekoko pe tome nyinyi pe kome kpokpo le kekeli la me. Elle a peine ewomi nyenye kome kpola o ma enu kpola o me nu kpola na nyolo va esi ne va fiansi yala wonto na de aswasi o wo to me nyinyi aswasi o you will be a partaker. Kome kpola ye na nye to me nyinyi aswasi o amekoko pe to me nyinyi aswasi o minami akpoku kuiton lia na de la fima kwe amesi demicho fifichi pe nusen lame amesi demicho fifichi pe nusen lame ipa ne le fa apetola gbo esi me ne fa apetola gbo e esi me gbogaji swasio e ke to fona jiji jojometo esi me wodeu cho fifichi pe nuseme e amesi demicho fifichi pe nuselame e wo chomi do yepe lonlonvi pe fiadu pe lame yepe lonlonvi la yo be Emmanuel e yanuchi yemi le klobe nanuko esi awonye vide esi awonye yaira sogbo iwo suna ame yo kede Emmanuel pe fiadu pe lame e ye azon e klobe na adewocho fifichi pe nusen sime. Give me another good evening. Amen. Now, Azon. when somebody says that this restaurant is very good, because of the signboard they put there, the evidence that I'm recommending to you
is good is that enu you ibromele can na see wa to me enyo since me emebe I enyo started ekobe na tem for the akwa le memory menye of that na tem akwa restaurant. le eisimeye All that wonto I na yide suffered afima ne ve before dress po the early morning blue, sala and all ne those no things, fukpem everything vanished eye away, and I enu cannot exchange enu that kata restaurant for any other. matem That a recommendation is coming. sedede alo japia ya ele fanao enu tokede eye nenema ke wole ne le fa Emmanuel pe fiadu pe amia matem agbre na o enu ijona enu ifana mele Emmanuel pe fiadu pe amia vivici pe nu se de sia de la gomea Yesu ade da la gomele Yesu pe nkome. I know you take my word for it, but let me show you menya bena notenyo to ma fiao ma so fiao amedo gede fiadu pe ma me faifo eye esio gede fiadu pe amea wo de woda le vivici pe fiadu pe ame eye wo koko wo de woda le fondi pe fiadu pe ame eye wo koko va Emmanuel pe fiadu pe ame eye cho eyi imaji cho kaka eyi imaji a enu do fofo enu tro le wo pe agbeme enu nyo kede wo pe agbeme de wo ne sevia de matema sofiawa mina nema that was totally healed lutuma yike pa toyoyo plipo as the GCK cancer in le tutopo monya kakaike fame le River State just like you are here le tonight. chame fa abe aleke ko chane fa meyi me do to me se abe aleke ko chane le to jififie ne mina nenu tuanto never gble na mi na mi ase esi me wo chaka abe aleke ko chane le kachacha me le fiesia. For 5 years plus now, I've been carrying ebe pe a ato nyesi avai disease called prostate cancer. to lelede no yinchi This oyu makes ebe na me prostate not be associate cancer myself with friends whenever I'm outing because of the odor I carry. I smell a lot because ebe pepede no of this yinchi constant urine. The Le- moment I want to to lele urinate manchi. and I don't have the opportunity to do that, I will lose control Eye. and I will pass the urine. ne Just like arote that. And this eye makes me yemete to smell nkwa whenever I asinu pass in the vai midst of people. boy doku gbola So, be but abura glory be to God for edona what he has done for me through July edition of the Global Crusade at le Calabar. tutopo monya kakake The man family of God kalaba prayed. mo pe After the ame prayer, ato gbera le asked gbedododa us to raise up megbe our a hands le gbedododa and place our kafi hands gbedododa where ne we je have ko the me gbo me challenge. mia ko mia pe asichi This I did. eye mia so asife ya After dare that prayer, afike tolele I ale felt e ma tututu ye me in wo fact, I felt le something gbedododa in my megbe a private ye part. senade le A pe kind of angome cool sensation. eye ye senade la ngome And I knew that something was happening. eye ye nto enye be So na after de the fami prayer, I went le home. gbedododa megbe a Before ye this time, apeme ka don I kona will not eyi ma drink water whenever I eat from 7 o'clock till that late in the night. But after this prayer, Ye men no after chew. the miracle, kaka I nkeke can mame eat freely, le I can nukunu drink amegbe freely. ya Before yatem this time, anochi in a bobwede single night, I can go to pee more than 7 times, 10 don times. kona eyi ma Just yatem like that, ave da totally like that, rosi gbosi every day. andre And this used Le to Same. disturb me. And Gbèsè what they àgbèyè said was wọ that na I nenema. had to go for operation. And here am I. No money for operation. ebe but God, for the egamele si intervention of yeye the fe global wo do olo crusade, God used fo his servant, mawu deson Dr. mawu san Pastor Yepe W. Amesiamina. F. to bring Pastor healing upon me. And now Dr. I'm free. W.F. Kumuyi No eye operation, aso ye kpoto no yoyo spending of money. dókítà reke mo wọ̀tọ̀ náà yìí If I want to olo go to yìí mẹ́fẹ́ urinate, sọ gàfẹ́ wọ̀tọ̀ reke lè kọ́ni kejì o fún amáwù ń tọ̀ wọ̀tọ̀ náà yìí yàtẹ̀m ara rọ bọ̀bọ̀ẹ̀dẹ̀ yàtẹ̀m alẹ́ yẹ dọ́kui agaba náà sì mẹ́ yà dọ́a yẹn tọ́ ẹ̀jẹ̀ bẹ́ yà dọ́a yẹ dọ́nẹ̀ yẹ ẹnu yìí má wù wọ̀ náà yìí ne de mẹ́nyẹ tutupo mọ́ nyakaka fẹ́ dodo ayé o de fika yà gbọ́ gàlẹ́ afẹ́ wọ̀tọ̀ mọ́ ne de mẹ́nyẹ tutupo mọ́ nyakaka pe dodo ayo wa yemenya leke ya wo atole mu ye ja pe na mawu aleke mawu kasi ye pe agbeji ye pe agbetro ye tro so amebubu With that fear, yatem I can move without somebody awo hearing any bad atema odor from me. azon ayi hame fa na de ke maga ke mona yo Amen. amen He got it. You ehwe will get it. esuesi wo cha asasi o He said,
e gblɔ be na ɖe ebe azɔ enuwo to And for vovo you tonight, nikpa na wo hã fiasi ya enuwo to vovo nuwo megale abe tsã ene o the Lord esi does it for aƒetɔa men, ewɔe na He does amewo it also for women. ewɔe na ŋutsuwoa ewɔe na nyɔnuwo tsã You've heard ame a ŋkume man. aƒetɔa mekpɔna ame Let me ŋkume o bring to you a woman, ŋutsu ɖe ma ɖi ɖase va yi elderly fifia sister, makplɔ mama, nyɔnu ɖe actually. mama ɖe She had been paralyzed ekplibɔ for 6 years. eƒe ade Don't let me tell you her story. menye la va gblɔ ƒe nya na mi o ye ŋutɔ la ka eƒe asema na mi mama woe sɔ̃ lo gblɔ nya miase. Mama ala ele di ɖase enu yi ke Mawu wɔ le eƒe agbe me. Irewole, Shaki, Oyo State. For the past 6 years Ebe now, ƒe amadewo nye sia va yi. I was unable to walk on Ye myself matem because azɔ they azɔli were kple ye carrying ŋutɔ ye ƒe me afɔwo here ko and there. wokɔkɔ na ye Last month, I Eye- heard of crusade. Dzodoƒo which mɔ was nyakaka based efa me Bayelsa State. le by, Bayelsa Pastor Kumuyi. to And they, Pastor Kumuyi our ti. pastor brought ye nyabe pastor satellite to my house, so I watched. esɔ eva kpe ɖe mía ŋuti le aƒe me bena míatem akpɔe míatem anɔ esem anɔ kpɔm eye to ya me ye Mawu ƒe ŋusẽ ka mama ŋuti le. Mawu kpɔtɔ le dɔ wɔm Mawu le yɔdɔ eye ŋutsuwo le ɖi ɖase nyɔnuwo le ɖi ɖase le Emmanuel ƒe fiaɖuƒea mea viɖe geɖewo le me At the last amen on that third day, ebe le keke tɔ̃lia dzi abe gbe ene le ɖoɖoa me le Mawu ƒe ame abe gbedodoɖa megbe amen yewo kplɔ zikpetɔa kɔa ye ko ye ŋutɔ tsitre zi ɖeka ye yele zɔ ye mega wɔ esia kpɔ ƒe amadewoe nye sia va yi etsitre ezɔ kple ye ŋutɔ ye ƒe afɔwo. Pasɔ ŋuti kɔkɔe na Mawu. Amen. Amen. For you, amen. Mebe tɔwa amen. Online, amen. Ame yi le radio agbɔ amen. Afa me na o. Afa me na o. Ewo yi le radio agbɔ do wuli sese ɖe gblɔ be eva me na o. Eye Choir azɔ people. na hadziha In your life. afa me na mi. Amen. In your Afa family. me na miaƒe ƒomewo. See what happens Kpɔ in enu yi Emmanuel's va me kingdom. enu yi dzɔna le Emmanuel ƒe fiaɖuƒea me ma ame yi ɖe mi tso viviti ƒe ŋusẽ me eye kɔkɔ mi sɔ va ye ŋutɔ yeƒe lɔlɔ ƒe vi yeƒe lɔlɔvi ƒe fiaɖuƒe la me mina míakpɔ kpukpu wuinelia le kpukpu wuinelia me eye meɖe redemption through his blood. eye fe xexe ɖe ta su mía si to yeƒe ʋu la me nu vɔ̃ ƒe keke ame si me mie nu vɔ̃wo katã wotsɔe ke wo le fiasi ya eya ŋuti nakpɔ dzidzɔ makpɔ dzidzɔ kpe ɖe ŋuti o I will hear your testimony. mase wò tsã nàɖi ɖase mase. Psalm 103. Salumo I'm ƒe reading from agbalẽta verse 1. alɔfa ɖeka Psalm kple etɔ̃ 103, verse Salumo ta 1. alɔfa ɖeka kple Yeah, etɔ̃ it kpukpu tells gbãtɔ us, afia bless the egblɔ na mi Lord, bena luʋɔnye kafu Yehowa eye nu sia nu si le menye la mi kafu yeƒe ŋkɔ kɔkɔe la kpɔ ƒiƒiƒilia ebe luʋɔnye kafu Yehowa eye megaŋlɔ yeƒe nu nyuie wɔwɔwo katã be o kpikpitɔlia zɔ ame si tsɔa wò vodadawo katã kea wò.
is waiting for you tonight. ete no kpɔ All fiesi your ya iniquities, fodadawo katã all your sins, wò nu vɔ every katã bad thing you nu have done vɔɖiwo katã because ne of wɔ the tsã natural elabena nukɔ birth in dzɔdzɔme the earthly dzɔdzɔme kingdom. yi ke Your tso nature, xexea me ƒe your fiaɖuƒea life, me le me your o behavior, agbewo your dzɔdzɔme wa character, every nɔ zɔzɔme wa evil nu sin, vɔɖiwo the katã Lord le me will wa forgive you aƒetɔa tonight. atsɔ katã ke wò fiesi ya Did you hear? ɖe ne sea Forgiveness mebe from heaven. tsɔtsɔ ke tso dziƒo Did na you wò la hear? ne sea Forgiveness mebe from the tsɔtsɔ Father. ke tso fofo la gbɔ Did you ava na wò hear? ɖe ne ɖo to ne sea Forgiveness tsɔtsɔ of ke total freedom. tsɔtsɔ ke ye vovokpɔkpɔ blibo Congratulations. asɔ asi o mekafu wò ŋutɔ all tsɔtsɔ ke thine ebe ame si tsɔ iniquities. wò Look vodadawo at the katã second part. kea wò Who healed akpa velia eye wò da agbe thine le wò diseases. dɔlélewo katã nu How many of your diseases will dɔléle you heal nenie tonight? nu adagbe le na wo le fiasi yɔ Blind wo eyes dɔlélewo katã were open. nuku gbagbawo The avu lame eye woakpɔ nu will rise eye up and kplibɔkplibɔtɔwo ati And kpɔ those who eye are woazɔ azɔli infirm, eye ame yiwo impotent, wokpli bɔ and eye weak, wogbɔdzɔ and some eye parts of the wo- body wobe nu have ti died nu ɖe off eku and could not wobe function ŋuti la ƒe again. akpa ɖe ku megadɔ wɔm o agbe yeye mebe agbe nuseƒe agbe age ɖe me o lãmesẽ ƒe agbe age ɖe me o fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Tumor will vanish away from your body. Tumor And enu all tete those evil adogo le things nutsilawo me that make eye you nu vɔ nu less mawo than katã a yi ke wɔe be complete mete human blibo being. o Everything wo will be katã taken away woaɖe tonight. wo ɖa le agbo me Bless the Lord, woakafu my soul, Mawu who ebe forgiveth luʋɔnye all kafu thine Yehowa ame si iniquities tsɔ wò vodadawo katã and kia wò eye woda agbe le wò dɔlélewo katã Your nu night has come. fiasi wò ava ɖo azɔ Your chance has come. mɔnukpɔkpɔ sɔ asi wò Two azɔ things. Number one, gba he enuvelo forgives gbadɔa all atsɔ your wò iniquities. vodadawo Number katã two, ake wò he eye heals velia all your adagbe le wò diseases. dɔlélewo That's katã number nu one. mina miakpɔ Eyes enu closed gbadɔ and gbadɔa heads na bowed. mianku The eye Lord na bɔbɔta will bɔbɔta take you eye na mianuku out aƒetɔa of akɔkɔ o aɖe the dogo earthly tso kingdom, vivitsi ƒe fiaɖuƒe and ma he me wants to bring aɖe you to dogo the tso xexea me ƒe eternal fiaɖuƒe ma me eye kingdom. akɔ ava Let's dziƒo bow. fiaɖuƒe la me akɔ ge ɖe Eyes fiaɖuƒe closed. mavɔmavɔ la me You want bɔbɔta that eye na mianuku translation. ne le dzi be You want aƒetɔa ne that kɔkɔe tso transfer. afi ɖe You asɔ yi ɖe want afi the nyuietɔ Lord ne himself kɔkɔ ne to dzi give you be the new aƒetɔa ŋutɔ birth ne right gbugbɔ ye now dzi alo ne na ye beyond gbugbɔ the gadzi na natural birth. Wherever you are, afi sia afi I yi know ne you've le been waiting for this time. Raise up your hand. nenɔte nɔ kpɔ yi sia God bless hohoho you there. kɔ wo God asi bless yi you. dzi God Mawu bless ne you. yra wo Mawu ne There's yra a wo new birth Mawu ne tonight. yra wo gbugbɔ There's a gadzi new life eli tonight. le fiasi ya All your agbe yeye sins will be le fiasi ya nu forgiven. vɔwo katã vodadawo katã woatsɔe Online ake o You know, I'm xɔnye talking yi to ke le you, radioa gbɔ and you know that azɔ mele nu this ƒom is na your o time for you wo to gaƒoƒoe nye si have azɔ ye wole na wo bena ɖe gbugbɔ gadzi ma ne sɔ asi o eye teƒe sia teƒe ne le afi sia afi ke ne le aƒea me le eʋua me le kɔa dzi teƒe sia teƒe ke ne le nakɔ asi wo yi dzi Mawu ne yra wo kaka Mawu ne yra wo kaka Mawu ne yra wo Mawu ne yra wo azɔ esi ne kɔ asi wo yi dzia medzi be na tsitre tso le afɔwo dzi tso eye nagblɔ bena ɖe ne tsɔ nu vɔ nyewo katã ke eye wòadrɔ akpenye eye wòanam gbugbɔ gadzia ye dzi mele pipi kɔ asi wo dzi ɖokoe dzi ɖo ame sia ame tɔ ye ɖekakpuiwo sɔhewo tsitsiwo na ame sia ame Mawu ne yra wo azɔ mato gbe ɖa eye eyi si me ye will give you that new birth. aƒetɔa ana gbugbɔ gadzi ma Father, fofo in Jesus' le Yesu name, ƒe ŋkɔ me I pray for all those who medo have been gbe ɖa indicated le ame yiwo that they katã kɔ want woƒe to asiwo yi move dzi wo tsitre out of ye the wole dzi be natural birth dzɔdzɔme ƒe into the new dzidzima birth. woatrɔe They want to ne move woazu away gbugbɔ from gadzi the na earthly yewo kingdom eye wodzi bena to ɖe the naɖe yewo tso eternal xexea me ƒe kingdom. fiaɖuƒea me I pray, eye nakɔ Lord, ada ɖe wo lɔlɔ̃vi ƒe fiaɖuƒea me according to your aƒetɔ me promise, do gbe ɖa me va le wo nugbedodo la nu tsɔ woƒe nu vɔ ke wo le Yesu ƒe ŋkɔ me klɔ woƒe dziwo ŋuti eye nakɔkɔ wo tso vivitsi ƒe fiaɖuƒea me eye nasɔ wo va wo lɔlɔ̃ ƒe vi ƒe fiaɖuƒe la me eye trɔtrɔ ne ke ɖe woƒe agbe me
agbe yeye di yeye na tsoe na wo ne dze le woƒe agbenɔnɔ me ne dze le go de sia ɖe me le Yesu ƒe ŋkɔ me agbe na aƒetɔ le ɖo ŋuti la ta le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa le. It is done. Eva me na o. I said it is Bebe o wɛ na o vɔ. Keep on standing Kpɔtɔ nɔ tsitru. and you will give response to the counselors who are there. I want overseer to take over now. Azɔa To do this le thoroughly. gbugbɔ And gadzi. yet, Ike fa me na o. then I'll come back. He forgives lata. all your sins. He will heal Etsɔ all your aƒetɔ Yesu tsɔ diseases. míaƒe nu vɔ̃ katã ke mí eye atsɔ adagbe le míaƒe dɔlélo katã ŋuti. Azɔ yi ke ne sɔ agbo na Yesua míabia tso gbɔ o bena naŋlɔ ŋkɔ o kple phone number o kple kɔ yi me ne lia naŋlɔ ɖo ɖa to phone number yi ke mana alɔme kapu ƒe dzesi yi ke mana fi la yi ke nye 93 04 38 See our 38 counselors, blasieke give vɔtɔn them your name naɖeke o kple ne and your phone number blatɔ̃ vɔ nyi ŋkɔ o that assist you kple more and more. phone number wa numero wa Let our counselors Naŋlɔ go ɖo ɖa. towards the back be and assist mawu ƒe the amea people. na gakpe ɖe ŋuti o geɖe Let's spread ourselves le out gbe bubuwo me gbugbɔ and gadzi cover everywhere. gbugbɔ gadzi ne wodzi via ele bena woanyi ɖevi ma woanyi be wòate ŋu atsi ele be wòanu ano ele be woane gbɔgbɔme ƒe If you are notsi watching online, eya ta and ele you just vevie give your life to ehiã Christ, be naŋlɔ ŋkɔ o after the kple pastor's phone number wa message kple kɔ me tonight, woate ŋu kpɔ o lea visit naŋlɔe the aɖo link ɖe showing mito phone on number the sia dzi screen. 93 Click 04 it, 38 fill the 38 form there, be and then return nunyame it gbɔgbɔmetɔwo nasu asi so o that be natsi you can be assisted. nate ŋu atsi woakpe ɖe ŋuti o le gbedodoɖa me le go Let's go vovovowo me round and do be that very natsi quickly. le gbɔgbɔ me Let's assist wesia the people kabakaba wesia to kabakaba fill the tsɔ form. portable wa eye naŋlɔ ŋkɔ o kple phone number wa If you have Koi just given your Menelia. life to Christ, Naŋlɔe. don't sit Ruda. down. Allow the counselors to see you. phone number sia You dzi can stand up where 93 you are. Let them see 04 you. 38 38 alo All plus things have 228 become new in your life. 93 You are no more 04 the old man, the 38, old woman 38. anymore. menye dzɔdzɔme xoxo ma megale me o Also, if you are listening alakpadada ƒe dzɔdzɔme ma megale me via o the radio, ayemenuwɔwɔ ƒe television, dzɔdzɔme ma megale me o and you just nufidzifidzi gave ƒe your dzɔdzɔme ma life megale to me o eya ta Christ, ŋlɔ ŋkɔ o send your name, tɔntɔ ŋkɔ o your tututua phone ŋlɔe ɖo ɖa and your phone number location wa address ŋlɔe ɖo ɖa via fi ne lia SMS na ŋlɔe ɖo ɖa to or SMS through dzi WhatsApp alo na with te the ma number wɛ going WhatsApp on the screen right aŋlɔe ɖo now. ɖa pe kpekpeɖenu The number nava is na woakpe ɖe ŋuti o Plus woakpe ɖe ŋuti o le go 234. vovovo me 9154 ne na te ŋu atsi 44 ɖevi wo dzia ele be ɖevia ne tsi 63. eye Listen wodzi again. wo gbugbɔ dzi le fiaɖuƒea me ele be natsi le The fiaɖuƒea number me is enu yiwo plus hiã be nate ma tsi 234. gbɔgbɔme nɔtsi gbɔgbɔme ƒe nuɖuɖu gbɔgbɔme ƒe nu ɖe sia ɖe hiã na wo woatsɔe na wo 54 kpe ɖe nu ma ŋuti ye wòhiã ele vevie bena naŋlɔ ŋkɔ wo kple kɔ yi me nelia phone number wa fi nelia naŋlɔ ɖo ɖa to 93 04 38 38 For all those who have given their 93 lives to 04 Christ, 38 38 right at the Alpha location here, blasieke vɔtɔn naɖeke wo kple there ne will be a blatɔn special vɔnyi online blatɔn banquet vɔnyi for all those watching online who gave their lives to Christ on Sunday, kpɛkpɔ 10 nawɔ ele vevie July ele vevie 2022. be nawɔ wo tsɔ agbo na More kristu details about ewo yi this kɔ will be asi sent dzi to you. eye dzi gbugbɔ gadzi Now, eye Pastor, kristu we na wo delighted gbugbɔ gadzi ma eɖo to tso have you vividzi ƒe join fiaɖuƒea me this eye special wòkɔkɔ banquet. da ɖe eƒe lɔlɔ ƒe We vi must ƒe not fiaɖuƒe la me miss it. ŋlɔ ŋkɔ For wa those ɖo of ɖa us here and those on online ele wɔ as esia vɔa well. na yi ɖe gbedodoɖa me le psalmo ƒe agbalẽ ta alafa ɖeka kple etɔ̃ kpukpui nelia mea akpave ame si The choir tsɔa banquet le kpukpui the etɔ̃lia believers me banquet ame si on tsɔa wo Sunday, vodadawo 3rd katã July. kiawo
Inye akpagbato akpavelia. It's going to be at Eye the wo various dagbe religion le wo headquarters. dolelo katanu. At the time of the Fide banquet, gedele it should Emmanuel be pe fiarupe ame. Domenyi nu gedele me, must be enu nu here. gedele me. Ikene Jesus gedele pe is fiarupe waiting ame for a. you. Vide gedele me He has jena a lot gedo of o blessings for sokondo you. yo le fiarupe You ame. will not miss Yata. it. Ikene gede me fo. Iko gbugbo oji le fiarupe ame fo a. Our counselors Ile should gbedodo follow ame. up. Tonight is Yonye the night of dolelele your miracle. agbome. Yonye kaka Signs le and agbome. wonders. Agba yo kata ne duro. 3 in Matem 1 anno fiarupe tonight. ame aga duro agba ma. You will have Gere Emmanuel pe fiarupe ame the aga blessings duro agba pe kuma ko kuche pe coming kuma ga tema right duro way Emmanuel ade dale ju. to your own land. Yesu ade dale ju. Do gbera ye ale ike ma uvio. Let's keep on praying. Kotono The gbedodo ame. expected miracle of the Lord. Amodi da You se can't miss it tonight. amoklibo. You Ebe cannot gero miss o ma ga that tema miracle. zon. Foi Cristo. God has Kasi wonchi. forgiven your iniquities. That's stage number Edagbele wo 1. pe dolelo katanchi. Dolele edagbele pe dolelo katanchi. Stage number Dolele 2 kaleme o. Dolele kale is chi the o. healing Pere that ni is o coming la gbe o forth mo. very Cristo soon. adagbele nchi o. And for all Na those mere who dida will se come chama back, dida there's se. lunch Don hour kweji. Mo pa tomorrow me aglobe na nko. Ebe ya se o cha o da se 3 didi. p.m. Ebe o cha na dida se ya se. at the Alpha location Osimane here in tutu na gere Alpha. gbedodo rame. Don't miss Na ma it. ube Be ma there. uwe gble to wa me si amina jibe nchama dida se. Lunch hour We with nam Jesus. we la gbenye me. 3 p.m. Re dolele ya da la Right gbenye me. inside the compound here Ewe ke klibo. in Hall 5. Nous sommes ne gede Counselors, you afọ can me. finish. Nous sommes ne gede nu From my chinu me. right hand side, Nu chinu can o you wave your ikeku flag and let me agbeyeye. see you? Agbeyeye. Acho Kristo If you are gbọ́. finished, Acho fiadupe la me. wave Wo the flag. fiadupe neva. God bless you. Wo At the fiadupe middle, neva. have you finished? Le fiadupe ma pe fiadupe If ame. you are Tolele me finished, le pe fiadupe ame. wave your flag. Let me Donc see wechi you ne at the gede fiadupe middle. ame. Fiadupe ame vie nenye. Tolele me le pe fiadupe ame. Dogbera. Dogbera. Ewe me kpɔ ŋlɔ ŋkɔ o. Kple phone number wa me kpɔ tso eɖo ɖa wa. Donc wechi me ga ŋlɔ bo. Phone number wa kple ŋkɔ wa tso eɖo ɖa to 93 04 38 38 dzi. Dogbera. The Lord Dokomonya kaka eya ko efa me. Ale ko le me fa first fifa hall. nima ko fa me chava ya mo xɔ pe nukunu o. Note that if I Le finish dzidzi pe anyigba pe taking teƒe the vovovo record xɔ pe nukunu at the o. middle, can you wave Mawu your le flag and gbɔsɔsɔ let me see you? aka asi ŋuti o. Ayɔ dɔ o. To my Atrɔ left hand side, o. God bless Atrɔ you. I can see that in agbe. the front. All Atrɔ right. enuwo ma ganɔ abe ale ko le tsa ene o. Get ready. Enuwo Let's rise atrɔ up anywhere you trɔtrɔ ɖe are. age We ɖe are agbo me. waiting for our Father in the Lord, and your miracle Mɔpa is me coming on your way. agbɔna. Mɔpa me si ami na gbɔna. As we invite our Father to the podium again, Ma dzidzi o. Miaga kpe pastor ava your miracle is eye waga awaiting you. trɔ ado gbe ɖa le mia ta. Nukunu wa ele te nɔ kpɔ o. Azɔn tsitre. I said it's coming. Egbɔna na o. Your miracle. Wo nukunu ale mɔdzi na o. My miracle. Nye nukunu gbɔna nam. Awaiting me. Bebe nye nukunu te nɔ kpɔm. You see Azɔn. what happened to Ekpɔ other people enu yi fa me na ame bubuwo. at the time Amewo of the final Le eyi me ye payment. ogbɔ amen kpɔtɔya ogbɔ amen mamlɛtɔ ko o xɔ si eye wo da si ɖe dzi eye enu yi wo mete wɔna tsa wa o wɛ nenema ke o tsa na wɔ numa tututu na wɔ esime mia do gbe ɖa na koko dziƒovitɔa eɖo na ŋuti kokoko nenema ke wa ɖo wo gbedodo ɖa ŋuti And fie then sia at the end of the eye final le esime amen, ya gblɔ amen you check mamlɛtɔa up yourself na do ɖokuiwo kpɔ. and you do what you Eye couldn't enu do yi matema wɔ before, tsan wa you'll find na wɛ eye ne le our wɛa God na kpɔ is bena there, right by your nukunu side. wa eva ɖo na o Are you ready for the miracle? ne ne sɔgbe na nukunua Ready for the me be healing? ne sɔgbe na dɔyɔyɔa Raise up the hand. kɔ asiwo And ɖeka yi lift the dzi other hand eye na sɔ where the velia challenge ada ɖe is. dɔlelia dzi Father, fofo we thank you nye de tonight. akpe na ɔfiesi ya We bless your nye name. yira wo ŋkɔ We know with nye you be all kpakpli woa things are possible. ya te ma wɔ nu You sia have nu promised us you will le do ŋgbe na mi transfer be everyone yakɔkɔ ya out of dometɔ the de sia kingdom de of na darkness, temi da tso kingdom viviti of fiaɖuƒe la me disease, na kingdom temi da of tso sickness, dɔléle ƒe fiaɖuƒe me kingdom of na temi infirmity, tso and you blibɔblibɔ will ƒe fiaɖuƒe me
eye na kɔkɔ mi ya tometɔ de sia de ada de wo lɔlɔvi lãmesẽ ƒe fiaɖuƒe me dɔyɔyɔ ƒe fiaɖuƒe me gaɖeɖe ƒe fiaɖuƒe me ŋusẽ ƒe fiaɖuƒe me agbe yeye ƒe fiaɖuƒe me aƒetɔ wɔe abe ale yi negblɔ ene kasi ame sia ame ŋuti azɔ nuku agbatɔwo tokunɔwo aɖetututɔwo kplibɔkplibɔtɔwo ame yiwo akpa ɖeka tutuna ame yiwo tension kplibɔwo ame yiwo kanselɛwo ame yiwo yɔmekpelɛwo ame yiwo kuxi ɖe kpekpe dɔléle ɖe kpekpe le woƒe lãmea kasiwo ŋutie na yɔ dɔ wo dometɔ ɖe sia ɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Thank you, Lord. Akpe na wo aƒetɔ. Thank you, Lord. Akpe na wo aƒetɔ. It is done. Eva me le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa le. It is done. Eva me. God has touched you. Mawu kasi ŋuti o. Healed you. Mawu yɔ dɔ o. Delivered you. Mawu ɖe ga o. What you do now, Enu yi you na wɔ do azɔ de. what you are not Enu yi me able wɔ na to tsa wa. do before. Wɛ kpɔ. You Wɛ. are healed. Ne kpɔ dɔyɔyɔ. I am Me kpɔ healed. dɔyɔyɔ. I am O yɔ dɔm. healed. All right. Me Do haya. what you are not able to do before. Enu yi ma te ma wɔ sɔn awɛ. Say it, Blɛ. believe it, Xɔɛse. and possess it. Eye. Your miracle is Asɔsi. here already. Wo nukunua. Before the prayer, you were expecting Eva the Robo. miracle. After the prayer, Don kɔna the miracle gbedodo has ɖa come mi nɔ upon you. mɔ kpɔm Check na it out. nukunua. Eyi gbedodo ɖa fa me vɔa nukunua va ɖo And as soon as vɔ. you To see ɖokui that, kpɔ. shout, Nukunua hallelujah. eva ɖo And aƒetɔ then atsɔe come na o. out. Ne le Our counselors should still be around. to ɖokui kpɔ yina kpɔe. Don't Eye na move to to wli anywhere. be Stand where you hallelujah. are. And share your testimony tonight. Na di The da se miracle is right there with you. nukunua The etsɔ blind ɖe kpɔ. eyes Nuku have been agbawo opened. Check it out. o le Try nu kpɔm it. azɔ to ɖokui Try kpɔ it. to Open ɖokui that kpɔ eyes. bunkuma The broken bunkuma bone is joined together ekuoŋea already. wotsa vɔ The wotsa vɔ. paralysis is gone. Blibɔblibɔtɔwo tsi You do are wole healed zɔzɔ already. exɔ dɔyɔvɔ. Who healed Ehaya all ame thy si diseases. eyɔ adɔ The diseases edagbe are wo healed. dɔlelo katã You cannot dɔlelo hide katã it. You yɔdɔ must not go yɔdɔ home with dida that se testimony. dida se Hold on yɔ and na then dida share se your testimony 93 tonight. 04 Check it 38 out. Check it out. 38 I want to hear the Plus shout 228, of amen, hallelujah, and of rejoicing. 04 Joy in the 38 camp tonight. Joy in the camp Jíjọ. tonight. Your La blessing fille is there. Your miracle is there. Check it out. to ɖokui And kpɔ come out to testify to the power of the Almighty God. Triple blessing tonight. blaseke vɔ You'll be tɔn the fo first to nɔmba yi ke na receive. yɔ adi da Just se aye ma come out and tell your testimony. The blind eyes blaseke vɔ open tɔn it. na de The ko kple paralysis, ne check it out, is Platon gone. Vonyi. Rise up is Platon a Vonyi. name of war. And whatever may be the internal disease, Dasididi, internal Dasididi problem, pe the hand and the gaƒoƒo power of God Yɔ has eye touched you na di da se. already. Check it Di da out. se na You are kafu no mawu na more the to mo same ƒe ŋkɔ ɖe anymore. dzi You are meganyi no more the dɔnɔ ko same anymore. megale I abe want le to nene hear tsa ene that o sound to of the ɖokui joy kpɔ that ɖokui you have been kpɔ healed. You have been dzidzɔɣli ne touched. The ɖi power of le God aƒea has set me you mawu free. yɔ dɔ o mawu ƒe ŋusẽ eɖe ga o etu ka o yɔ blaseke vɔ tɔn Check naɖeke it o kple out. ne blatɔn Our vɔ counselors should nyi go blatɔn vɔ round, nyi go yɔ eye round na and di bring da the se people amewo out. le yɔ vɔ Let's go amewo around le and yɔ see vɔ the yɔ eye people. na di da se Those on na do mawu ƒe ŋkɔ ɖe wheelchairs, dzi encourage them to rise up. Exercise your Yɔ faith out upon what you dasedidi have ƒe asked. gaƒoƒo nye si Then your enu ma wɔ le agbo miracle me is there with you. Out on it. The miracle is there already. Share your testimony, don't hide it, so as to receive more from the Lord. yɔ eye na di da se Our counselors should go around, go to the back, go to everywhere, help the people, eɖe zɔn le agbo encourage me them. Let's hear the sound of yɔ eye joy na di da se from the na orchestra. yɔ 93 04 38 38 blaseke vɔ tɔn naɖeke o kple ne blatɔn vɔ nyi nukunu ƒe mawoe nye nyaƒe mawua eye etu ka yeƒe ŋusẽ ɖe agbo me nɔnɔmewo trɔ megale abe ale kɔ le tsa ene o ele bena na di da se aƒetɔ ame tsa ekema wɔ wasa
à l'élève la série du roi actuellement. 93 04 38 38. Nareko, alors Fafi, la Foni. Keep on shaking. La chèque voto. Nareko pleine, la Toboni. La CDD. Yenye Alpha kple Omega. Ɔwusia ɛdɛsɔ ekiape ko ene eukata me teƒe ɖe sia ɖe aƒe sia aƒe me kɔ ɖe sia ɖe dzi afi sia afi ke mɔpasi ya didi va Dziwovo. Please come out if you have been interviewed before. Come out and come and share your testimony. The opportunity is open to you now to come and share your testimony. And for those who have just received fresh, touch of the Almighty God, just be touched tonight, and your problem is rolled away. All your infirmities are gone. The Lord has touched you, and if you have received your miracle, please share your testimony with us via WhatsApp number being displayed, on the screen. Share your testimony and let others learn from that. You can also, record, a video of your testimony and share it with us through the WhatsApp. People are already coming out. Check yourself. The power of God is already working in your life. And they will come out and share the testimony of the great and mighty things the Lord has done in your life tonight. He has promised he cannot fail. He cannot fail. He has said it. He will heal all your diseases. Check it out. The hand of God, the power of God is already working in your life. Come out and share your testimony tonight. Let others hear about that. It will encourage them, to receive and to be sure that the hand of God is already upon their lives. Come out and share your testimony. That's it, yo. That's it.
toy. As you rejoice, the power of God will touch you. Amen. Amen. Elle va me voir. Elle va me voir. My own miracle is with me. Let me hear you. Come out and share that testimony. We have people outside already willing to share their testimony. You will check up yourself. The power of God is already there. Check that blind eye is already open. And if you are paralyzed, you are healed already. Come out. Nene kodoro kwa dogo eye na va cho hosia de dome na po na de afwa na po be han de afwa na po mo me be usesi o de gwa egede o ha gbome na mesio de le tuko mo bu te bula mia akpogo mia ha mia ava eye mia aduda mia asubo cho Miaga poto le donc mon pour nous c'est la fille ma ho assimile da celila gban to afa gbesem. Let's listen to the first testifier. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Kafu na mau. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ohun tó Ọlọ́run ṣe fún mi nínú crusade yìí látijọ́ Thursday lọ́lọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí ìyanu náà ayé mi. Ó ṣẹlẹ̀ wípé àbúrò mi lélẹ̀ àbígbẹ̀ níyà mi ni. Attack láti ojú oru ni láti 5 years sẹ́yìn ni. Ṣùgbọ́n tí kìnìyàn bá ti dé sí i yóò máa ṣe yí ibi tó bá ti dúró sí ni yóò dúró sí ìgbà tó tún wá yá tá tó wá rí ọwọ́ yìí sí pé kò lè sọ̀rọ̀ mọ́ láti January báyìí kódà kò lè sọ̀rọ̀ tá bá sọ̀rọ̀ sí yóò kò ń wò wá ni ó gbọ́ ṣùgbọ́n kò sọ̀rọ̀ sí wa mọ́ bí mo ṣe wábì lọ́jọ́ Thursday báyìí bí mo ṣe pè é ló dá mi lóhùn mo wá lọ sílé bí mo ṣe lọ sílé ní ọjọ́ Thursday yẹn mo wá wò ó pé bóyá torí pé mi ì jẹ́ rí ìgbà tó wá di nǹkan bíi 4 ìdájí ọ̀kìnrin yẹn tó wá fẹ́ pàdé gé mo sọ fọ́ lóhùn pé Ọlọ́run mi fẹ́ ogun àṣẹ pátápátá ni mo fẹ́ inú ayé mi ìfẹ́ lè tó ṣe tó tún padà bí mo ṣe dé lánàá nìyẹn bí bàbá ṣe gbàdúrà mo sọ̀rọ̀ sí mo sọ gbé kò sọ̀rọ̀ ẹni tó gbé wa wá bó ṣe ní kí ajá máa lọ́rẹ́ mọ́ ní mi lọ ibi ni màá dúró sí òǹtì tó bá sọ̀rọ̀ kí n tó lè lọ bí a ṣe dé ibi tí a fẹ́ sùn síbà yìí ó ní kí ló dé ó wá dìde wá ní kí ló dé táwọn fẹ́ sùn síbi mo ń torí pé ẹ̀ sọ̀rọ̀ ni pàtí máa ń sọ̀rọ̀ sí òun tó dá mi lò pàlú ògùn náà láti àná yẹn lù sí àjọ ń sọ̀rọ̀ àjọ ń ṣeré ni Jeremiah. Put your hands together for God. Sẹ́rí báwo láti àná yẹn ní sí àjọ ń sọ̀rọ̀ ni àjọ ń rìn ni àìbá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run kà mí yẹ mo rí tèmi sẹ́nu crusade yìí mi wá lásán. Praise the Lord. Praise the Lord. Kafu na mau. Inability to speak for 6 months. Leti adenye sia eye amema gateno pomo esi ovado tepo ya brother gbea mi ekpo ma fo me pe gbedora me gbea enu amene no pomo aso ye to mi ko le si wo no pomo enyo eye nu nyo kale chochom eye o ha to wa le agbe wa me eye ma de pu le Yesu pon comme Praise the Lord. Kafu na mau.
Help me to praise the living God. Kafuna Yesu. I want to thank the name of the Lord because Majima right kafu when I ye was ho in primary apenko. 5, I could not see. Ebe But chala ye now, mete kpona thanks nyo. to pastor's Gake prayer, I akpena can ma see unde ma properly. ba Help me to mebe praise the gbedora Lord. azwa ye le nukpom nyu ye jibe ya kafu ye ho apenko. Did you hear that testimony? I said, did you hear Dem ya ha mi se da se testimony? di mama. Put your hands Yesia mi together for po mi Christ. pasi kpena Kristo. The Lord has touched us. She's Ela able bena to see. Yesu Kristo Can you please kasi test pa her and gbenu let's see? eye ha ati akponu nyu azon. Give her the microphone. 1, 2, 3. That is your thumb. Praise the Do ambe akpɔ mi kɔ be ɖevia le nyɔnuvia le nu kpɔm nyi ɖetugbia le nu kpɔm nyuie azɔ o hã tɔ wa le mɔdzi la o hã tɔ wa le mɔdzi va eye nava ɖi ɖe asia na kafu Yehowa ƒe ŋkɔ. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ bá mi kí hallelujah. Hallelujah. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run èmi Abigail láti ìlú Ìdọ̀fin. Nínú ìsọjí mo ríre gbà. Tí bí èèyàn bá wí mi ò rí ọ́ ṣe bọ́ ní pé kùkú bojú èèyàn. Ní alẹ́ ní ẹ̀yìn tí bàbá tí a ṣe àmì àdúrà. Mo wá rí àwọn èèyàn tí mi ò rí. Tí ó jẹ́ bí kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ lójú mi gẹ́ bí bàràbàrà bojú èèyàn. Ìdí mo wá yin Ọlọ́run lógo ẹ bá mi kí hallelujah. Á ti tọ́dún méjì tí wọ́n ṣe mí bẹ́ẹ̀. Bí ọdún mélòó? Ọtọ́dún méjì tí mo ti ń wà lérí pé tàbí kún rògùn kún lọlé tẹ́ẹ̀sì àmọ́ ní alẹ́ mo rí bí gbogbo ìyẹn ṣe dúró tì mí tì. Ẹ bá mi yin Jésù lógo. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Ọlọ́run jíṣẹ́ rẹ̀ máa tẹ̀síwájú láyé gbogbo wa. Àwọn tí ò tí ì rí a ti rí tiwa láyọ̀ àti àlàáfíà. The clouds in the eyes of our mother over there has been wiped away. Kudia ejo azon akpɔ nubɔbɔe eye nuwo katã kle alo nuwo katã le kekle ne azɔ nyuie. Eya ta wo hã do ɖokuiwo kpɔ wo hã nukunu ele wo axadzi nukunu ave me na wo gbogbo. Kafu na mau. Kafu na Kristo. Orúkọ mi ni Esther Daniel. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbàlọ́ ọkàn mi fún ọdún díẹ̀ sẹ́yìn. Mo sì yin Ọlọ́run lógo pé láti ìgbà tí Olúwa ti wọ́ mi rí. Ó sì mú mi tẹ̀síwájú títí dákòókò yìí kò jẹ́ kí n bojú wẹ̀yìn. Ẹ bá mi yin Jésù lógo. Ìdí ẹ̀rí mi ní àṣálẹ́ yìí ni pé ó ṣẹlẹ̀ pé ìtàn yìí ó máa ń ro mí nínú egungun mọ́ ẹsẹ̀ tí bá ti ẹ̀ ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì. Ojú ọ̀nà màá tún dúró sí yóò máa rò mí. A máa ní àná nígbà tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbàdúrà fún wa tó ní ká nawọ́ sókè ibikíbi tó bá ń dùn wá ká fọwọ́ sí i. Ìṣẹ́po méjì agbára mo gbà lánàá. Ẹ̀yìn dùn mí, ẹsẹ̀ ń ro mí, mo ṣàfọwọ́ sí ẹ̀yìn, mo fọwọ́ sẹ́sẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo gba iṣẹ́ ìyanu, mo kàn ń gbọ́ kàkàràkàkàrà nínú ẹ̀yìn mi, nínú ẹsẹ̀ mi, bí mo ṣe gba iṣẹ́ ìyanu nìyẹn. Ẹ bá mi yin Jésù lógo. Olúwa tó ṣe tèmi ó ṣe tìyín lórúkọ Jésù. Bàbá ẹ ṣé o, yóò dára fún yín o, ẹ dọ̀run lórúkọ Jésù. The summary of the testimony is this. Miano apa dah sini dia punya lepo puaga menyebar. To it, got instantaneous healing with all the sensations associated with them, gone after the prayer of the man of God. Ia perlu si bebe su kata semula dalam beli buah kata lah si mau pembentuk beda berbeda bebe sesuatu kata jo.
kafuna mawu meda kpena mawu ɖe nu si mawu le nyagbe me ŋkɔ nyenye biwe esi mava teƒe ya ɣleti sue aɖewo nye siawo la mekpɔ nane tem le nye nyɔnu me gake esi me yia dɔkita to na be nu si ne dzɔ le nu si wɔ ma nye menka ma atsɔ dze kpakple tsi koa manɔ nu sia manɔ edzi dom koa ƒe 15 megbea mava eye mava kpɔ bena ɖe woado ŋkpɔ hafi ne woawɔ woada kakla nam gake esi megblɔ na nu si nye srɔ̃nyi ŋutsu bena be meɖe fo gake manɔ gbedom ɖa eye menɔ dzodzoa kpakple dzea zãm gake esi mele nu siawo katã wɔm la nyemagate adzo yi nkeke 15 megbe bena be nu sia mele dzɔdzɔm o meva teƒe ya kpakple kuhia eye wogblɔ be hadzihatɔwo ɖo va kaba eye hã yeva eye yegblɔ be yemayi dɔkita gbɔ ko yemagayi kɔndzi ko gake yava mawu gbɔ kpakple yeƒe kuhia eye esi yeva eye míele hawo me tom le fi ma la veve sesea ganɔ edzi yim eye yemato anɔ anyi o eye ame siwo katã le yeƒe axadzia yegblɔ na bena be nu si me tom ye le nye sia yeɖo la yi le ame hafi yatsi te yemagate nu bubu yeto na mawu bena aƒetɔ meva teƒe ya eye menye be nakasi nu nye eye esi siwo mie le hawo me toma metona mawu bena nya ɖeka asi kaka ɖeka ko naka nu nye eye kafu na mawu etsɔ si ne va yi esi menɔ teƒe ya mawu kasi nu ye enu si yemete wɔna tsã la azɔ yate awɔe yemate abɔbɔ ɖokui gake azɔ ye le bɔbɔ yete bɔbɔ azɔ kafu na mawu menye ya ko yo lo gake dɔkita bena be yava woada kakla na ye gake mawu ŋutɔ wɔ xoxo mawu wɔe na ye eye woyɔdɔe blibo kafu na mawu woasikpe na Yesu bebena ɖe woasikpe na Yesu. What doctors, what money, what medicine cannot do, Jesus is doing it free here. Check it up, check up yourself, your own miracle is there. Let's join the online to listen to online testimonies. Good things are happening online. Nunyo le dzɔdzɔm le kame mawo ƒe ŋusẽ le asi kama mo le afi sia afi egbea mia adze gɔme tso Lagos Nigeria ƒe anyiehe ƒe du esi miase ɖaseɖiɖi gbãtɔa le kame kafukafu na mawu kafukafu na Yesu Kristo. My name is Papa Wabu. Ŋkɔ nye nye Wado. Medzi ma ada didase. Tso yawudagbe ke me va takpekpe sia me. Mese mawo ƒe nya eye nye metsɔ nye agbe na Yesu Kristo. I was a chain smoker before, but since on Thursday, I don't know what coming to me. When I saw the man of God, va ya nye menya nu si dzɔ ɖe dzi nyo gake nu si ye nyitsɔ yawudagbea ye hã ye va eye hã ye nɔ gbe dom ɖa. Amerika mekpe ɖe ye ŋuti o lo gake ye ŋutɔ ye ke nu eye ye do gbe ɖa ebe ye ma ya fia ɖe keke o eye yeava teƒe ya hafi yanɔ te hafi woakpã gbedoɖa hafi yadzo eye esi wokpã gbedoɖa yemenya nu si dzɔ ɖe ye dzi o lo gakea nu siwo katã ye yɔna tsã gbe kpakple nu ƒe siga kpakple bubu katã yetsɔ katã ƒu gbe eye yetsɔe va gbe na Yesu Kristo eya ta kafukafu na Yehowa kafukafu na Yesu Kristo. Miaƒo asikpe na Yesu Kristo. Ɖaseɖi la bubua ele kame miakpɔ miaƒe nutata. Who is telling about how God healed him from a shoulder sprain. Ame sia ɖeka me le nu ƒom tso ale si Mawu yɔ dɔ ye. Kɔsiɖa ve megbea ege edzanyi eye nane nɔ nye kuxi le eƒe lãme vevesese dzo esi Mawu ƒe ame do gbe ɖa edi be Mawu yada kpe na Mawu elabena Mawu yɔ dɔ hã le ta ɖui kpakple dɔmeɖui hã ŋuti
he praises the Lord. Azon le mau kafum de nusio kata mau katutu blibo si mau chona yata. We have this testimony on Facebook. Amebo bue die be dasia le Facebook die be kafuna mau ela bena termed lipoma. Nu tetere le nyelam sinana ba nyemeno na dokunya meu eye le takpe pesine va ya pe takpe edemea me dodo kunya kpo eye me kpo benanka me dakpeji bena ba nu sinana zozom de nyama lamea nu tete ha ebu kekenken eye esia ya va cho Mama Kondi, who was unable to walk. According to the testimony, she was crawling. In fact, before the message, she was actually crawling. But after the prayer of the man of God, when the man of God said, check up, esi mau pa me globena ba mia a do mia ro kikola ataflache mia no adope a la fa bla sheke esi mau pa mia do mia ro kikoa ye do ro kiko ye ko ba ye le lamasem azon amebubul Accra le Ghana ebe ye tadui bakple elama ye bena ya ka kesi ma wa bena mia a mi blo amen mamlia le mi ba pastor kumuyi dota kumuyi pe gbedora megbea ye khoye pe nukunu kafu na mawu mi atro ai afisi wala takwa womle. We have seen people checking up. Kafu na mawu mi kwa mo dodo kyokpo eye amamo kata hobo nukunu esi wa han wo dodo kyokpo han dodo kyokpo na kpobo han wo nukunu evado alálẹ̀ gbogbo àwa tí à ń gbọ́ èsì o ìsọjí gbogbo owó rí bábi sáró náà gbégbá o gbogbo ohun tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ń kálukú lólúwọ́ sọ́dayọ̀ fa kìíní kan jẹ́ ìyàlẹ́nu iṣẹ́ ìyanu tọ́lọ́run ṣe lọ́wọ́ bàbá wa àgbà iṣẹ́ ìyanu tọ́lọ́run ṣe lọ́dọ̀ bàbá wa àgbà Joseph Adédìgbà ní sọ̀rọ̀ àǹfọ̀ Ìgbòho ilé Adédìgbà nígbòho ọ̀rọ̀ ìyanu tí màá rí lónìí tó jọ mí lójú èyí tí ń bẹ́sẹ̀ yìí bọ̀ láti jọ Kábù ti gbá mi olólógún ọdún àti nǹkan díẹ̀ ilé dá ẹsẹ̀ gbẹ̀yìn ọ̀hún ni tòun tọ̀pá ń gbà mí gan fẹ́ ṣubú ni ṣùgbọ́n gbà bàbá ní kó ń kálukú ọ̀fọ́ mú bi tí ń dùn pásítọ̀ wa ní lùkàyàmá ó wà ní kí n lọ bẹ́ẹ̀ ni kí n lọ jókòó kí n dúró ká ṣe yòókù wọ́n ṣáàrí pé ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà fún mi bí mo sì rí pé mo dìde nìyí bí àwàdà bí eré wọn ò rí bẹ́ẹ̀ rí ó ti lé ológun ọdún àti nǹkan ní ti ń bẹ́sẹ̀ yìí fi bọ̀ èmi ìyá kan láti jà lórí ọ̀rọ̀ owó lè yarí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa o lọ́wọ́ ọmọ tẹ̀sẹ̀ wọn síwájú àti síwájú o. Praise the Lord. Kafu na mau. Praise the Lord. Kafu na mau. This man Joseph Adédìgbà. No to see Joseph Adédìgbà. Actually, where he is interpreting something, he had an injury to his legs. Ye afọ edona pona ya eyemete zona epegede wenyesia aha ewu pebla version nyesia esi me ozona kpakpla ti eye azonla esi ma wa madogbeda yento zonto afisi wo le avate pe ya magale pati ya atizo tiake kafu na mawo o pebla version pe kuhi megbea eya ntole zozom azon eya ta. That's wonderful. Check yourself. Your own miracle is still there. Dodo kyokpo na kpobo hanu kunu wala fima.
your heart and sing along with them. na dzi le dzɔm la ƒo asi kpe na nu siwo katã Yehowa le wɔm. Nu gãwoe nye nu siwo Mawu le wɔm le mía dome. Kafu na Mawu. Yara mi dubi join do ile nyauta mi gite mi yatano de asibiti joni gite no baba du oto joni mi yetti jomira gite laabi jom pay du majjuni joy yetti jomira te duga tabitano inne makko inne Yesu. It's me. Praise the Lord. Kafu na Mawu. Orúkọ bàbá ni Dòdó láti Òkúta region. Kò gbádùn ojú, kò ní rí dáadáa, wọ́n lọ ṣe ojú, wọ́n lọ operation ojú ẹ̀, ṣùgbọ́n ojú ẹ̀ kò ṣe dáadáa. Nígbà tí ó ti dé, nígbà tí bàbá ti gba àdúrà, ní ìsí ojú ẹ̀ ó ti rí dáadáa. He had had eye surgery. Kafu na Mawu. Eno nkupe jolem eye azɔ mete kpɔna nu nyui o gake esi ma ƒe amea do gbe ɖa megbea ebe ye le nu kpɔm nyuie azɔ mía doe kpɔ akpɔ bena ɖe le nu kpɔm nyuia. Ṣé rí mi báyìí? Ìka mélòó lè léyìn o? Kò lè dídì. Báyìí nǹkan. 30. Ilé léyìn o. Bible. Amen. Eva me vɔ. That's all you can say, amen. Nene kominate gblɔ eva me vɔa. Eva me vɔ la. Specifically, you heard when our father in the Lord was saying, mikpɔ le si mía pastor no gblɔm bena be ame siwo ŋkugba ame siwo ƒe ŋu nye ŋkugbatɔ la woƒe ŋkuwo ʋu vɔ wosugbɔ le teƒe ya eye esi wo hã ne xɔtɔ ava eye nava ɖi ɖasea. Praise the Lord. My name is Agbolade Oluwafermi from Konyenyi Agbolade Oku Lami. Around October last year, I started don't take my breakfast. And for that time, I experienced surge. I usually have a personal weekly fasting day. So it's from October, November, December, and every day I just have to take my breakfast. Even if I'm not Gakea to leti wolia va yi woleti mamla dia kami me jede pe ame ha be saga no ji gakea ye to na ma na ma ne denusia es gakea ni to esi ma wa ma do gbeda ye to na ma na ye makadunu ye madunu ye no te be na be vesesia ya kpo na de enu ajo va ma ye vesesia jo va ye maga se be va de ko ulcer disease, so you have to eat and eat and eat to prevent this pain. No bia dunanu bena be mau be dole sia me ga ye jo ga ke to ma ba me mau kasia manchi eye be se se ajo eye be dole sia me ga li o kafu na mau. Godiya na akan zuwan babanmu da Allah ya kawo shi nan lafiya, ina ce masa sannu da zuwa a cikin sunan Yesu. Ni ne mai suna Esther Marcus daga Oro. Wannan yariya ne da tana da ciwon kuraje a jikinta,
mun falka yau kwana uku da wannan taro kuraje na ta faman damunta a jikinta ba mu sai da za mu yi ba mai gidana ya ce a je a yi allura na ce a'a za mu zo wannan taro Allah zai ba ta lafiya daga ranar wannan taro kurajen sun bata ta yi barci sosai so guda kawai ta falka ta sha nono na cewa Allah mun gode. Praise the Lord. Kafu na mau miano via sinele mia ba haje tonyi eben konye Esther eben some challenge rashes in her body and then scratching and the first day of this program de visio pa no fukwedo matom eye nanono to domle de visianchi de vianchi eye nuado no enti klum eye esi maba medogbera enu vai eye nu mo kata jole de vianchi. Well, that's a medical term for what the child was suffering from. That makes the child to have rashes and then will have itching repeatedly. And actually there's no particular cure. But God, the Lord has touched him, the child rather, and the child is well. Et devia le lamasem azon enu tete ta flaje nu klo ma o tukata joli enchi The Alpha location is also doing it all over the world. si ma o le nukuna wom le tepe ya ele nukuna wom la fisia fi ha nya se da se didio wazon le kame. Yes, indeed. Maule nu gawom e maule nu gawom le kame ha tata simia kwa e ya nye Kenneth pen tata that he was involved in. The doctor had told him to go for an operation, but miraculously o batu na ba edola wo ka odola de ka klane le yeponchi ka kia chosi ne va ya maude kwepenya jito ma eba ma chacha di sinye pastor Dr. Kumuiji SEO de amemamlea ebe ye to ye matialero kicho jijo sinel gede mo la bena mauchuka ye blibo eye ublo bena be jile jom to miele jijo pom esi miajoyi Cecilia Bia Bigbo esi le YouTube no metata dile Ghana. But I joined the Global Crusade. Bena ye no veado sem eye haye pogomele takpekpamele YouTube ji eye to bebesia evayi ejo enu vayi eye ojo vayi mamle dasiri di bubu ha miekpo ha le YouTube ji ebe Moses Juliana obe akpena maude do yo patasi ye hotos never ya ye no bebesem gakia esi moba me dogbeda ye kpobena be no kunwa eva tu ye pata e yo va tu ezirka kafu na mau ye miatro afi bubu ha mia isi sa Marcus Bon Naomi si to Lube region ye Nigeria ma for 2 years. Ebe nusi no tomi la yele tomu peve nyesia bebe sesia do vanana ye eji kakia chosi neva ye bezame ya ezan ya metaflate si mama me dogbeda voa enusi o katanye de national be no bebe sesia o sema o kata ojo ye khodo yo blibo. Next also on YouTube. Providence Route ebe ye ha ekpogom le route le YouTube no metataji eye I couldn't do that because of a severe back pain. Chanla ye no na ejime pouve na ye eye siave na ye gedeo kakesi mopa me dogbera voa ye megale vevese sia semle ye bejime ke o kafuna mau eye esia azon echo says that Liz Don Ose ebe pain in our chest region. Yeah, you know, I've sem. And during the prayer of the man of God, after the final prayer, mega kasi mo be o de kakakul mo pa mele kamea le ke be sesia jo ken afisi no ye vemle ye pe lamea afisi no fa ye khodo yo blibo ya gagné no kunu to hera sine jole Facebook akbaji that there's been this chest pain that was very, very severe. He said
that he listened be ya to vena the is na message vento via the JS Facebook gaka page. ye And he kpo asked ye his kplo mia wife do le to ensure pastor pe that he hears the prayer Facebook well. He said the volume was raised for him to hear the prayers. And after the final ye no bedora kplo no esi ye se amemamle akwa ye jani ye dano egbe dia ye ba fon ye kpo ye obe be se kaka kata nu vai kafu na mau. Eva me va. Are you tired? Enu ti kona mi ade temi anua. De temi anua. Wonders upon wonders. Enunyo keke le mi pa gbome. Ya se da se didi bubu azon. Abundi yakao nina. Dama muna zuwa gona. An ce ana taro yau. Da muka shirya zuwa gona. Na ga zikina ya canja. Ubangijin Allah ya ce mani wai in zo taro. Don da mahulki ne kama da mahulki ba. Na gan pasto. Na garin mu. Shine na gani. Na ce anya zan je taron nan. Abunda Allah ya yi shi shine za a yi. Na zo taro. Kai na ga wani mata ya ce min ba dai ka zo taron nan ba, na ce to za ka gani ai wannan na ceto ne. Kai na kwanta kuma to na ji maholki kuma na koma wurin matan nan, na ce matan nan da yaya zan ce, sai na je tambaya ko yaya zan yi in gane abu, siki nan na halka. To shine muka zo ceto, na tuba ga abun da muka zo da shi. Dama na gargajiyanmu ni zuru ne, ba ni Hausa ba, ni zuru ne, dan zuru. Shine muka ce na bari je tuntan Allah ya nuna mani na church, bari je in gani na gargajiyan nan, inda Allah ya bude mani sa'a zan bar shi. Amma abinda na kawo na shine da yana ceto mani a jikina, shine in na yi tahiya in kwanta da shi ba zan ji maholki ba. Amma kwanakin gana gan ya canja, gaskiya muna fada da mutane na banza. Praise the Lord. Kafu na mau. By me, Mama Rabi. Miano no ben kwenye Mama Rabi. Elo da se dincho kuronu si ne jode jia. Hafine wava bogomle takbesi amea eno ju tome benu kotanu wona kake azon esio kpea eno jojomi na de agbere kake esigbe ade bena ben yeneva takpea kake hafine wava ha ekudre ye kwemya paso eye wono ekpembe na be wava tepoya eye si ova dodo amea echo pa gbena Yesu eye nano no enti si o tible pakla no bo no enti si o chova nane juwe de dia echo no mo kata chova kode bena wa ya cho chomo banji ko afia ede no mo kata dogo no si o kata o chova yema Chibloma. Satan will be set ablaze in the name of Jesus. Chiblo kata chofiami. Put your hands together for Christ. Ya puasikwe na Yehowa. Enwawema.
all those charms of the devil. Nu siwo katã nye abosam toa. The power of God has knocked them out. Mawu ƒe ŋusẽ aɖewo do go They kekeŋkeŋ cannot function anymore. eye womagate awɔ dɔ ke o. I said they cannot Mebe function womagawɔ dɔ ke anymore. o. It's been surrendered totally and Amen. completely. So these are the charms that she Esiawoe normally nye uses nu siwo for katã protection of wòzãna her be body, wòatsɔ akpɔ eɖokui ta. and also for when she's having bad dreams. Eye ne she uses kudre them. baɖawo But hã eventually etsãna she nu told mawo us gake that after she egblɔ na changed, mi she bena be discovered esi eva that teƒe it's ya a great change yese gɔme after bena she be nu surrendered geɖewo her life to trɔ Christ. esi yetsɔe ba gbe na Praise Kristo. the Lord. Kafukafu na Mawu. Jesus' power. Yesu Kristo ƒe I ŋusẽ. said Jesus' power. Yesu Kristo ƒe ŋusẽ. Eye nye ŋusẽ gã. Satana ƒe ŋusẽ eye nye ŋusẽ vlo, ŋusẽ si ŋusẽ mele o, ŋusẽ si ŋusẽ mele keŋkeŋ o. Eye Yesu ƒe ŋusẽ nye ŋusẽ blibo. Ŋusẽ ma le dɔ wɔm le mia me. Miaƒo asikpe na Kristo. Praise the Lord. My name is Kolawole Favor Oladile. Kafukafu na Mawu. Origin. Metso Origin. It happens that Eva me bena epesi neva yia. I misbehave properly. So, in an attempt to punish me, to train me, it met me in my eyes. So since then, I can't see anything far to me properly. Nyeme kpɔ na nu si ne tsɔ gbɔnye nyui o. I do part message. The pastor made mention of favor. So I Mawu tsɔ Mawu ame aƒonu tso Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ ŋuti eye ye ƒo na Mawu etɔ na Mawu bena Mawu ne kpɔ nublanui na ye hã eye azɔ la ye te le nuwo katã kpɔm, nu siwo katã tsɔ ɖe egbɔ kpɔm nyuie. Where is Mr. Favor? Ye ƒe ŋkɔ ta tɔ nublanuikpɔkpɔ, Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ ne le teƒe ma. Nyɔnu Mawu ƒe nublanuikpɔla, Mawu akpɔ nublanui na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Which eye was affected? Is it the two eyes? Yes, I can't beat you the two eyes now. Which eye was particularly affected? That's so close the right one now. Can you see? Yes, sir. Are you sure you can see? Yes, sir. Very sure? Very, sir. Very sure. Yes, sir. What is, how many fingers is this? Ole de kakui adom kpɔ. Yes, sir. Obe 2 fingers. What about this? The thumb fingers. What about this? The microphone. I think I can see that. o dui kpɔ eye mi kpɔ bena nka ele nu kpɔm nyuie azɔ. The wonder working God. Mawu si ne de na zɔn ele mia me. The next testifier. Daseɖila bubu. Praise the Lord. Kafu na Praise Mawu. the living Jesus. Kafu na Kristo si ne le agbe My ɖa. name is Adewi Elizabeth. Nkɔnye nye from Master Elizabeth. Central, Ilorin. I bless the name of the Me Lord kafu firstly Yehowa for ƒe the ŋkɔ salvation of my soul. gbãtɔ bena ɖe nye I luvɔ was eye having velia an issue with my eyes. ye ƒe ŋkuwo nɔ nuƒo dom na ye. Pesi ne va yia nua veve se eva na me na yewo gake pesi ne va yia ga sesewo eye ye yi gbedaƒe ye yi kɔndzi eye wotsɔ tsitsi na ye be ye ne tsɔ tsitsia ye lé ɖe asi eye tsitsi siawoa ye zãnɛ eye ame aɖewo susune bena be ye zãnɛ ko me yeatsɔ adze tugbikoe gake menye nenema wo le o. Global crusade that
our daddy in the Lord did. Si mie wo takpekpe va yi eye mia novia de di da sebena mauna ye ha eye yo koi de do pwede ye ha ye dogbe da bena be e mauna wo ne ma benu na ye ha esi ma ba ma globe ni cho asidara pisi ne le mia be ma ye cho asidara nkuji eye ye makpo egbo ye ma se me bena benu kuna ba me na ye zere ka kaka e ni cho va ya ye nglo be bena be ye pe titi agban eye matiazon eye jibe adia mesio agre titi arona igakea yezon mon hafie ba wo lekepe titi sia eye mangaten a dredo le fisi eleo gakea esi elen kule mire yero kwintia ye kpo bebe sese ay mankale bebe se mo azon ya tia kpo nu ya tia kpo jo bo zireka chanla ye mate kpo na jo punkumu alo latriki punkumu zireka kafu na Yehowa kafu na Kristo panko our problem is that miano yoba kuhia nyebanka nyebanka mate kpo na donkucho mate kpo na latrikio eye material chonku a material nonkura donkuchugbo eye titi ochona azon atia akpo nu mo kata Chanla neno donkuchu alo latiki komla yevon kwa fana dati azon la eye adati amagala do domle yevon kuju ne le nusia kom azon kafu na Yehowa. How many of you responded to the last amen? Amen ye di amen mamlea si mamba me dogbeda mamlea. Nyamena ni ma mia kwa siji au hanukunu wa chogbelo o hanukunu wa la fimalo. As you go home and lie down tonight, tomorrow si na jo aizam na mlanya na ba do desi chobena ban kunukuna bana o ha la bena na ha ne glo amen mamlea eye lekeba amen mamlea khlenu kunu gede bana o ha bo azomia titre ne mia dakbe na ma odunu sokata wona mi egbea eye megbe mia dogbeda. Let's bless the name of the Lord. Mia kafu Yehowa panko denusio nu gao kata sine wole mia tichina egbea ena echoipe mgbedodo onami eye wo lekebe mgbedodo ajinami ebe ya ademi le mia ba didada okata ma eye ya a irami mia dakpe na mo denusio kata wo enam de kokpo edamo le chukamo eye wo damo le vevesese alo zizire to vivimenu sente edakpe na mo denusio kata wo na mi to mo pa me adi ezaya me. Let's commit aim to the hand of the Lord. Mia choya madglede mo vasime aleba maune wagasia mi ne deji refresh aim. Renew his strength. Agbe nu seye ye waga kleva tepo ya cho bakple nu seye be wa yirami la gboso some and all over the world amesiam la fisi wole eye o kot leke bata kokpo sia o to ta komia o klomia doa mia dakpe na mau de wo bagbeta eye wo banukunu han liwo eye man ko sebe wa ha wadida semia dakpe na mau nu gan kata si wo wota. Now the blessings we have received. Ya yira kata si mehoa in Jesus le Yesu kontra comme me dograle Almighty God, we thank you very much for the beginning you started the life of those young ones. Nega kasi soko pak bem eye ne won kunu akpa versonal eye to nukunu maunya velia semina gban to akple semina velia ne yira soko gede mi dakbeno de nuso kata na nusen sine de zon la fisia fisa ya me dakbeno ala sine de luon ala sine
de amewo katã le woƒe ʋewo me mida kpenɔ ɖe zã ya me ta takpekpe sia si negale edzi yim eye ne wɔ nu gãwo le mía titina le teƒe ya mida kpenɔ ɖe nu gãwo katã si ne wɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me wo nukunuwo ga le ame sia ƒe agbe me mebena ɖe wo nukunua ele ame sia me ɖe míaƒe agbe me mie eke nu eye míaɖi ɖe ase na wo ŋkɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me do gbe ɖa bena esi wo dukɔa agagbɔ ɖe me zi azã ya me na do ŋusẽ mí eye nana míagafɔ sɔ kpakple ŋusẽ yeye be míava xɔ wo nublanuikpɔkpɔ gãwo nagakpɔ nu nyuiwo na mí le Yesu ƒe ŋkɔ me ame siwo katã ne zã mɔbɔbɔ katã si ne zã le mɔ vovovowo dzi la na do ŋusẽ wo dometɔ ɖe sia ɖe mida kpe na elabena ne wɔ na mí xoxo medo gbe ɖa be nukunu si ne wɔ na mí ne ganɔ edzi ɖaa le Yesu ƒe ŋkɔ me do gbe ɖa le amen.